Famutai polo mangi tata langi wa tata pai le langi mama ai le vai pesa fio tai mata sanga mai ina wa tata au dia ma dia ni na FIAFI tata fai tata filo ai lu te fai langi ai me se o pia ma Pata tapa langi ona no fana tati ole wa matalia le POLOKALAME tua le ACAC la madeiva famo tu sa o sini Australia nei eu fo fata fai ona le tua se fata langa te tono wa ai faiva fata mata pala yaso ya malo lava le tau tua malangalo fata fo ya sina tu mama tua we olo ta faiva malo ta man me se foi yo ainga mama falunga falitausi me se lo Samoa e la pa sini Australia fia Maota tua mana tio fa ya so la vale so fia e fata mai Samoa e benga fai langi fia lavo e mai fas Ole tua stafone kelope fama la so ma ele fa fo ina TOFI Samoa ele fionga mama tato masiofo fionga pandemia fa fo ona falitua le capeneta capeneta ma lo le tua mole atu no ona le tua fa auto iso se anga tawa sino vai leola fa ma la so via ma lo fa tua ai me se fo ile saufa ingata malo ena mai le tau se ipu vai leola ia awa fo manuia Samoa ai me se o ingata itasi malo le on sai malo tapoa ia te oto tamama tina malo malo me se le pa ia a inga mala tau tama fo i mala tau a inga le usonga pule matumu ai tu au mala tau a inga le tai ma le va au fonoti sua ma le mua fo ma ai tu langi sa o le masale au mua ma le lau niuna sailua se wa fa malo le fola manuia le nei FIAFI ma tango fie o le aso tolu le nei o yuni lua afe se fonu ma le malu io le foi wa amatalia ia au nanga masani al POLOKALAME o Maota o VIIGA le Atua a fionga le tapa au faasina lo tautuaina TOFI ta mafuta mai ya tole afoa no malo sai a lua moa tole afoa le lua mai le afio angao fasto tai ia mavaipuna ia fape foi lo tangata ilinga no ali tia sama inaya mai sala ilua sama I solo lufi fale apuna mamoa fatalo fatu lo fionga tapa au faasina ma lo laval soifua manuia le nei tuna le aso ia sau no ia wafo ile alwal fo POLOKALAME masani o ta AFIAFI pe on masani ai tole fo faftai la mo faftai le ATUNU'U le voa e fafila ile ATUNU'U linga noa ia ole nganga lava le tasi lo ne tangata vai o le mesili ma le faftai o lo tatu mo le ola linga noa o le ola ma le malosi o me alofa i le tua ia vai atu fo i ia te oe ia talitonu lo povo se linga noa o le aso ni o taso mo muanga lunga le YouTube ia sa tam fai mene tam fai linga noa le nganga maulunga ia leo tala o sa me lunga le YouTube fa pena ona mana ia ono tele ia mea mana ia e haona fa alia lunga le televise po lunga le YouTube ia fa pena na mata e fo le malu le tino iso se mea lava tafa nela langi lo afio ma papa awal malu sio tatu no me se lava ia tamama tua fi lo me lo tupu sini au se talia wa tatu le no foi se talia le ngang fi le we fa fi lo ai det no ia le si me o to ia to le fo pa me tatu POLOKALAME pe na fisilingia o tatu POLOKALAME masani lava te lo la le si tatu POLOKALAME ma le fionga le lo ia ono tu no le malofia lo fa penana malanga tu I tutuila I vala pa ia fo le tu nesi fo
o ainga ta tonu la le maua a maua le maua le ale la tateo la le titi sau ia le fitalenga ia multalo ia ta tonu vo ia inga noa o le titi sau ia o la to ia lo o fa tupia uma tato fa moi nei ai mission level tato ala leo o le tupi ACA wa lewa ave lua le tupi ACA ia mal tato YouTube channel le cheni fa fantastic ia lo fa tupe uma le titi sau ia mea le lawa ala tatau eno tu ai sina vandoa fa ta no foi ma feeling ia inisi foi o la to fa la wiloa ai mese lava la to pongesi me lo fa ia mai ia sa no no mana ia na ia fa tai mo fa la wiloa ina fo tato company malosi pe ona masani ai ta ton fo ia fa ye le stato so ta inga mal tato lo ia io le fo vai aso le ali ia ta tonu ia le ia tato mo tunga afa fa le nganga ia mal tato le ono le fa to tua le sunga ia pasta fa muina manuia Samuelu ia le ro fa tadi mai le tato fa au le sunga fa fengainga ia alo o ele mata puta u etal no o le mata puta u ala va le sunga fa fengainga le wa vo manatu o te fisili ai mo le fa malolonga na nga e te tonu e tasit fa malolonga le loa mamaru le tunu a o tolu de fa lima fa malolonga le te do le melana le la la si le sunga fa fengainga le no la mo ya mutalo da asune se tasta peselinga no e wona ingalo fo ia o tatal fo matam dia fo ile tatal fo i vo stemi fa fonga malo le tunu ia mi o lo tupu nei tatou lava ia lo toi fale sini Australia ne ia ele faina misi le mena e mana ia le anu mo le tavala au in ka kaunga ko va alu tavala au mo i Samoa i le ftelenga ia mutalo po le fonga mua fo e vai monga ia ona fitalai mele mutalo fala wilotu langa yo titi sa ia na failo tata la fo ia na failo le tata no nga langa ia mele tu pulpo nei ma ana po la taol pesele apolima pese ia la ta pese te lo le mata man malo le tunu i lungo penga tfailangi le Jennifer Foundations of Samoan Worship Song ia failana ia lo walo ia utalane ia failo e tua ele internet i lungo penga tfailangi isi e mata mai fo ile au le yo le fionga tapa fa sina ia mesta pese to vai fo ile fa fonga man malo le tunu ia le la tao ia apolima mua mana ia
Se whanu male whetu minute, ua te ei nei le tu lai ono, nā tō whaafonga mai, si whafonga mātanga o fie, ale e ka halesia e whakasā mai apo lima. Moli atua i fo i alo whaanga i se mātou māwhtanga le SSIG, i o loo māwhuta mai king whai popo male māenga, lo whatele atu mo o tau umalama. Ia taktonu ia lewa sauni fo i tatou March, ia mole bai aso lea i laso ngafua, ia whamalosi. Whai tato savali lango ai fo i savali le SSIG, ia wala valtu la fono le luafe ma le valu ina ia ave esea ma tatou. Ia lea fo i ia watato tatou whanua a umia sa o loto. Ia mole to ia lo whaanga i mawhauta mai o le whionga taitai fono, o le presteno le SSIG, ia whapea fo i le laulaua fono. Me se le malu le mawhtanga le SSIG, lo vatele atu mo oto, ia musika lea mātanga o fie, whaanofo file mua le amatanga le tatou mawhtanga ni FIAFI. Tāu, da whai pesa fastotai, e whakasa. Ia pese le leu se pasta a. Manu sa mer si ta va vai fo ile. Tamo whainga sunga le whawhenga. Ia se isau. Luas fulu male 2 minute ua te ai nei le tu lai ono ma lol ma futa mai en makwa me tu a leo kako leo na fa tua. Ai whawhea. Ke le vai aku le. Eli yonga, koe pasta,
Le ana tupia. Pese. Ia e. O le matoa tale nia. Ai o le mele se tangata o ave le atua ni talin se tele. Iyo e. E le ngata le si fofonga, o le mafaufau. Ia le fuwa e miti le sunga whawhengainga. Iyo e. Ia vai le ia. O le tau lunga leo lato wha moi moi. Le futua umalola ia no mai leo le tamete. Ele i loa lai pua le video. Ia ngā kakula lea. La si siva fia e leo loa. A lai pua le video. Ai le anga kama ke fia siva on ngō fasko pais. Pese mea fōr ki kilo le video on ngū le. On mako unga kaya ngā lua tala lei. O le nua fasto tai. Na tai au na lua e whakasa. Ina ngā noa. E longo mi ngā umalonga o ke mo a yong Williamu mo pu a ka yong Williamu I o I sapari. Ia longo lua lo ya mato. Na matua ya e to I na sapari ele. Le ke vai. Ia le nanga so le ia maletoa. Susu mai le susunga ile tapa fasinga I maletoa. Tu le mai la na mori. Tu mai ile nu unia fasto tai. Le lai mato te so se mea fa le nu le. E te tau ana le leit. E o on. E rali spesiale a TATOU. Spesiale a whamai. Awale no fuai. TAIMI nei, awale no fuai. Yes or no? Pese fasto tai pese na. Io e. Oh, sorry. Ol pese fo ia manuia Samoan. Le ai. O ia le o le pese. Ai le o usu le manuia o lo ia terminal pese. Mana ia la upol pese na awale no fuai. Wai te le tātou e ngofo ase I o last minute ko ako e kua kulunga wa tuai. Ia e. E pe kau mawai fo ila o fionga tapa o whaasina ni mea lea. O le wha mai ral mea. E le o mau ase senki se laulang. E makoli alwa yaso lewa te atu. O e Samoa le pai e. E te le tuai la. Ia e pe te risi te mitau I va. O le la maua a tonu e mol pōnei. Se pena tō. E mawhai eni wa. Ia o whena nei. Tau pule tatu tau nu mai. Ia le fo tau nu mai. Ia ele I tuai tele. Mana ia. E tāpese. No whai.
Tula mai tau taimi o leo a fatonu nei le tula e ono nei tula. Ma nei pui taimi ia leo mo le tatou so ta inga foi mo le tatou malo whaonia. Ia po le ftalenga foi le ia mutalo le fonga mua o le pai maunga. Ia leo mo le tatou so ta inga tusa foi matulanga o le whaala wilo ina o le tatou titi sao. Ia mese foi na ia mea lofa tau o lofa penao na mai e le titi sao mo i tatou. Nei tula o te whaatalofa atua i le nganga fiafia, ma le nganga whaafitai, ma vi ele atua, i lau ftalenga le whonga mua le vai maunga, lau ftalenga mulitalo nei tula, whai atua ia umasui o le tātou POLOKALAME, le fionga le tausala ia inganoa, ia whapea fueli insinia ia mai ko tole afua, whawhelo atua ia mese whadau whafonga, ma tau te whawhelo atua le nganga fiafia, ma le nganga whaafitai le tua, mo tātou fstota inga nei taimi, lau ftalenga mulitalo. Ma lo se tua ila ufionga to le foa ila ufionga tapau kasina te na le foa ile tau sala o le la le o sini o stadia le ufionga ina noa Tai la. o foi ma ko le foa ma pe yo tato fisi fa salau te na le foa fa fonga tapuai ile pe ye tupu ma tamali lo la lampa pa auto no sini o stadia we ko ne no pe lo le pe masu o pulenga ma tato company ti sama to fa talo fa foi tapo inga mau le whenga ruenga ne tua o a manatua le nei aso o la nuno tuia fatini to sala tono le sa o fale lu tatu o tunu malu tapua i whano no manu tatu waka puia ma silese ia wale manuia o tatu tangata le ua mai al tatu tuto tas tono foi le ua la te mai o la so ataiao ia o le matu waso manu lo foi lea i nei sa nei ia la ngā fima la ngā whaftai malo tau atai la usiongo to le foa al pai o Sam Fainga o Samoa i le usonga pule me tu mua i tu au malatou ai ngai tai mai tol fua ia foi le moto al pala kolu al pai foi le moto sa manatu ia la tau to ia se lao malo tau atai ne plas malanga falolo Ia nganga lava na tasi pe ona whaapa ia tua le teimi o tua na i lau talenga multalo o le viiga lava i le tua lo whapena tātou mope le ola ma le marosi mese lava tātou te tautua i le ATUNU'U e mese le fingalu pa ia le tua i te tono le lau langi o lo tātou no nofu ai e ne tu la ata te le yo tā POLOKALAME masani pe ona iai e se ofisi le tu lewa le ase le update mai tu sama tu langa fo yo iai a tax o tātou sunga i whawhengainga po wa lewa la se update iai po so mali talo po Faftai la ufionga tapau kasina wa le fo tato POLOKALAME le vai aso wo tuna yatu o le tu te me ne ole lupe la fo le mana le tu langa le foi sa mai foi in failo ia vai nga voi le ia fu fanga e tarisia e sa valia ile malo tu sai me la fonga ia ala finga wenga o manato te me ne ole ai tu maulava le sa ia ile fu fanga tu lo il malo ma e whakasal vai aso le utu nei tu nei ia ai ilo langa o le uti teimi mal tele tu tu no ia e la matanga le tu sui al fono ia e le fono al palemene ia ai me se il famna tu no tu tu tas mena tasi ia le vai sfo alo ta auto pel tu langa na ia tim nei o tu mau pel te ale talisia e tu sai mal tongino la fonga ia malanga falo tu le fo whaftai lava longo winga la ia lo tatia pele le la fo luma mana tu se moletu langa ia tonu fo leva ia so mo mesetari le lei ia whapena ia te lo lava o taitai o le ATUNU'U ia o taitai kerisiano o vava ia tu lunga le o penga tai langi le mana ia mer tatu sisinga fu le se tala mai te lo FIAFIA o nu'u vai tu fo le nu'u vai moso le nu'u fale ula Faftai ia sa to tele ani se o a ko la fanga sa FIAFIA ia no mai ai o le savali fa lo tai au le o le nga nga fa tai o le langi le lei o le asole e mata watu le sa fa to no ina ai la FIAFIA sa malanga mau mai se vai la FIAFIA le la fanga i patamea ia to ina ni fo ia le la fanga sa pali le sa mali toa e sa lua ma fanga ko le mango moni su fa no le sa pia ia le FIAFIA le pela na la tu pese e fa pena ko la le apo le tanto wala le fanga pata mea mata mo fia ia panga o masa ta pena mai el mo tele se la fai o polonei a pe na wa pa ilo pe o nai no nai fale ula ia me se fo ia sa talo e fale a le pe o da se o FIAFIA
ia le sa lau tongi fo nei tau sanga sa fa tau wina lava I lo mo le palo malo ia le la te manea fo ia fufuanga wa ia na e vai fo sa vali fo le whaptonga le ka o le SSIG mu talo paskai tu na po ole na maua na ta vali wai isa ye ni si usu ya auto le ngati New Zealand ma Australia ia le sa mata wina sa vali ia tu sai male tu to tasi sai foi ni si sa pa le lungo pen tu vai lang nga si mala nga pa tai ia ona la no wala tu moa ia pio taua o le ai tala le no a mata foi o tau ese il to telo sa vali nei tau sanga ia ona o to telo mtanga luenga ia wai o me moni lava o le tasi ia ni si o foi le para tonga a wai el tangata ia pa te ava pe o matou le titi sao ia foi kon sa vale skopa ia pe sa ni so titi sao ia o ngai malis e pe va penale sa ia e va pena vola tanga le foi ngal ngal malo o to tele tanga sa vale tanga luenga a misi compania sa ia le foi sa ia sa vale Samoa Airways ia o TATOU sa vale le ia misi nai o tamiti foi o suituai le ngatai o Tako University mai New Zealand ia o mese foi ia nisi fala putonga pe o nei vaenga ia wa mata wina o tele lava le ia nisi o fala putonga sa vale ni tausa a pe o pa ta ia istanga ta tasiale o fule alwa to pe sa vale tanga lo sa vale tu da ona ia ona ole pupu ole tai ia vale vai foi mo fina o mo sa vale vai le pe o tai mo no foi le o mo sta mi sanga o tau fanga solo ia a lo falo malo ia pe na le lima sul mitala o sa vale lo mai o mo foi lo sa pa lo e to mi lo mai e to el watu li sa va pa pe na ia le el to tele sa mata wina pe fo la fionga le ministai a fai manu toa ia mata vale mai tai mai lo mole sa vale ting tuai sen mes ia uma ia me volo to tai mai le tanga luenga tinam ta mai ta ia o va ngala mai ia pule lava sta punde lalo no va ta o fa la tong ia fa mata ngo fie inole sisinga fo ele si va sa to tele ani stanga tai sa fa matara no anga po o fa la lo ino ho ye mo ta vale ia pe lo ma se to na Australia pio ta vale ko le ata o le V8 po ta vale a tele io piki apu le sa ye amale ta wanga wi o pas ia e pi fo ho le mata ia ma ta to nei ia o le me vole se vane le fa fonga anga tanto tu nefia ia o fa ta mi lo vole lo ta vale fa I antore pa ia pi o me ia fa lo mo la wote ale va ven lo ta vale ia muri atu ala vane fa fonga anga ai o le ta u ala fa la ulo le la wo tu u matanga te ia ta vale sa fel ta vanga I to nei mato ia male sa to tele ala tanga te sa o mo mo o no le fa fita u le ne te usanga to da forma inga noa me se tanto fa fonga ngale tunu ole se o tau le ini si va mo tanto tutto tasi pe malo sa vali ia ta pena lo tau ma ta sta ba nga il si wo le po tal fata ke la sa u ni tu nga ba ia o ko tanto tu nga fa tasi ia ta le lo po le ale ma fo ia ai po le lava le malo ia malana ale fata tiango pokala pio tasi le va nga wa te le ale misi ia pina na umal savali fa fianga ia uma fo ia le la na ia si tangata sa private sector sa avela tu pase a mole so taia la ma fo auto manu lo ele so taia ia tailo ya to le fo mato ki finga buena taia ai ia la so malo lo yo la nga le e fica I fo le sunga le palmia ia po le tai fo tato malo ia o tau le aise se le ni te tongi te le o tatou a ta la fu longa vinga te tau fo ina lesi me fa fia ne ta sanga se fele se le ni ia paul me tatou fia e ui lava na len se le ala lava e mo lava tatou aso malo lo fa na la te I vole te tongi ina o tongu talo pe mo lava po nesi le valu tu la le o me silina o le na o fa sila tu langa le
Ona o te vailanga o le suitaitai o le SSIG ia le whionga tausala nei. I le tonu o sini Australia nei. Lea lai fia wharangononga tausala pena sa vavali le lato whautonga i Samoa. Sau noa le whionga tausala. E na mana ia le sa titilo tulungo penga te whailangi ia le iloa le te lainga ia multano. Ia, sau no mai multano. Inga noa awal pole le sa vali lau tau whautonga. Le mata wina foi le tau foi o le whaala uiloa. Pia vanga lea lo tata longa pia masfau. Whaala uiloa foi tu se foi manisi tau polo fina winai. So te foi le malo le ATUNU'U. O lea i ele lantu lango pia tata faitau isi atu tuila mape. Ilo pe lifa iai. Ai na le tu silifia me o mai na fatau nuina. Tonga le ia me sela tu savadi mo le tuto tas. Malo fa taila futalenga mo talo. Ia e atu ia le avano e wa fo il fasalanga tato titi sal malosi. Ia wa taton fo tum le malo Samoa New Zealand Australia ina ia mes fo America. Faftai nga noa mai se tole fo mal fa funga tantu tunu le titi nga faftai e me se le fa funga tantu tunu le timo le aso. Tu se fo malanga tanto POLOKALAME le titi sao mantu lo fanga solo pel tanto POLOKALAME terminei more for your family promotion lo fanga solo pel terminei mo sulu vayaso mantu fo taun top up le lus futa la pe siliato taun top up mai na Australia le top up le lus futa la pe siliato mo tanto telefonia i nei Samoa ona fai lo le tanto se fulu tanto fai longa tai lua se lau o lea fai el tatu sei lua se lau Amerika le fai tatu sei i vai aso te tas o le terminei la le fo ua maua tatu resorts maua tatu resorts mo le whafonga angal tatu tunu i tu sai mal tatu sei le ia le las fareile lento na i tu nei o le to tele o ako i o numero i o amata watu amata malo o nisio la tau o tato uso mai Papua-New-Guinea o Vanuatu ma fiti ma Nauru e lua ia numera tatu numera Samoa le o manumalo tas numera fitu lua iwa lua tas ton fitu na top up mai New Zealand ai tasi le numera lea o talfifia le o manumalo o tangata Samoa mai Australia. Na top amel telefoni fitu lua tasiva valu o na o valu lo suta la sila tu la wala kita tu sei. La wala kita tu sei terminei la sei ya nga luenga la solua. Ona so tai ho le ofisa ako i tangata le ona numero le nei. Su mai tonu mantu foi lo se la tala milika le manu malo ai. A fa le liu fu le rate na mata wai i tai. Lua tala whaiva le lua tala lima sutas. E whaina maua lima se lau tala Samoa tangata le nei. Mantua foi mo si fiel tātou ATUNU'U. Lantou whantoa maua tātou POLOKALAME nei te mua. O le tātou whalau loa le nei. Piwa avel whaamafa le company le receiver. Po tangata le atale atu nei. O le center po tātou le ina Australia, New Zealand, Amerika. Le maua se afape man malo tapa le most fight mo tanto la ave le manu malo mo tangata len topa mai nei o mo tu lava pe lava masa nei o polantunu le ale to loa ma o vai o le ngang ko le mo tanto po fia lava se va elu solo fa malama ma tempo eu se pape na fo il manatu tanto company fata o tanto tangata lo tapo yantu i Samoa nei na mato fala lo le lawa wala ki numero le fitu lo luta siva valu o mauti no ai mawa lima se lau tala le vai sfo ai a faia leile exchange rate la so le tala itu pe o to ai wa lo tala no sfuru no lima se lau do furu ia le tupe mau e fu ala le malo siele o le tala Amerika e fa le liu ye ta tupe mobile update il vai aso dentro na tu nei sa ia tangata sa watu sama malo isi tatu sei moli me ala nga fa tai tatu ofisa
ia ona wa te le fa mama venga ia ni se ko ni wa o le tutu tas ia ni se fo yo se le ni la to maua e so ani ai ainga me se ia ni te le me fa yo fi nga ia mai tato ele foi tu le lo mai ni se fo yo pa le la ma ftanga ma ni se wa ngalo fi nga mai tato no pe tala tu le malanga fa lo alto le fo le fa aftai lava le anga le fo le titi sao ya le ngata fo ia le fa le loina yo au nanga e a me se lava ia me alofa la ia more for your family le ngovinga la ave lava no tele lava e mo se leni ia tuina Atua to so tato ai nga Samoa mato nei ele mana miani se leni wa le fo le fa tau wa mato nei ele mana mia ai pau me tau fa le tonu mai o le vatua se leni la ele mana mia ai pe tau anga tafo e la foto se leni na ia inga ui lea ia tūlanga peo na e whetalai ai. O le si tūlanga silina fia ai o lena musu martau sala te au. O tau o telefoni e maua tono tato kampani pe iwa su iwa tāla sa o lea multalo. Whaftai tō la fō te mine lo whanga solo pelpa mātou whala uilo na o le titi tō me whaina o la il-40 na le iwa tāla. Iwa tāla la il te minei. Ia a whape o tōle I sili Australia o fōfō malanga mai leva yaso. A whai le te malanga mai te mana e whaongala o telefoni le whaola I Australia. Ia na se tua lalo tātou company tau whai te tala le network le company na ina pe mana e whaongala e ting telefoni. A whape te ua e TAUNU'U lungo le vālele wa e ase se o tō tele o tātou whatoa te penale anto whatoa la lata le te. E ngalo lana, na whai le vāenga me TAUNU'U le vāenga. A whai wangalo, e TAUNU'U mai lo Samoa wa, le whai tala lau telefoni. E whai whata wina lau telefoni na e pa ule iwa suma le iwa. O le tau a whai le wanga le mo si fio tātou ATUNU'U tono Australia. A e TAUNU'U whai whale o le whai whata wina lau SIM card, lau SIM card le Samoa. O na e so tai atu lo le tātou a inga na Australia, top up mai le luas futa la pesili atu. Mantua le luas futa la na pesili atu a el TAIMI sen mai ele luas futa la Australia a fa liu nei e fai pe TAUNU'U mai le credit po fast futa la a le ta o le vanga na o la fo wanga va a ele numero le na malanga mai ya o ele na malanga mai Australia wanga va ele numero fo le na le o fa ngai e alu tono tatu se ile sfarile pela ringa tala fa pele te malanga mai tai au TAUNU'U fa le olo e sa fa tau lo sim card fo e vile tu lo ainga po lo to lua to pa mai lo suta la pe siliatu e anga va alo numero na o le story file sei to e lucky ai o le na malanga mai na ya o le ta o le na lo no inga wai ta to wai e malanga mai fa foi e TAUNU'U mai lo nei a fa yo o se matai ya e le masino ale o mai o lo usu ale nu ya va o se foi au ya ta po inga le ulot ya po ta po inga lo ainga ya mi se ta to foi le lo fast tau sanga ele to yo mai ai ia o le te taua pe o fatalingo o faolo o fatalingo o mai ia malau atu ia ale ngala ai to manu malola lima se laulea to la fo o e ta ilo fo ia se falongono le atu lai mai ia malanga fi pe ai to sa tono le office e mo tu la lima se lau ta la le to fa to ai pocket money to fa to wisi ia pe atu fo ia tu ia inga malanga falo alo to le forma inga no wale lope e vatu le lima se lauta la sa mona fa pe atu le tangata le nei wale la sa fa mai e mo molen ta telefoni na ta iwa ta la se ono le la vatu atu ale lima se lau e fa pa mai le tai vals futa la e vai le o me mana o le si me le ma wa e le ma to ti va vai tu lunga le Facebook le halu le taita finga le longa vinga o credit ale la kuwa o mangia me la wo yesa mor ke mingen maka kudunga I le pinga Thailand maka kudunga e live mai ai sa mo melo te tupu pe melen tupu fo I le afio anga longa tu lo I masalavat ia update mai lava I tato titi sao ia news e muli o mai news ale alo ia le atunu ma leo mal ba ona fanua e a mo na mai li poti o tato telefoni pe kamia I solo telefoni me le te lo tasia ona le ona manatua
ua tele a mea o ngai a me se lava tatou ilinga noa tatou titi sao so se mea lava o i Samoa ia tatou titi sao le matua i longa lava na te lelo na lo na o ngā nei tu la mutalo pe yesi si mea taltonu o lo misi le pesili ato le on fatau va ai paina e fitalai ai ya le manua le maua tate mitele Whaftai to le fo tasina vaenga pena i sau no foi wale sa malanga mai le fianga i ngano. Ia a ua le te le al suinga mo tato au nanga lo iltiminei. O e o le whanga solo le upgrade o tato network iltiminei il vanga i sinia. Ia so mai il vanga o le tala whatai a mese tua o le tato motu polu. O le vai aso lento na e tu nei sa il te misa mato malanga i lalo manu. Fo inisio le ainga sao mai usunga fono ele tem sa manto wa fe i lalo man e fo yale sao tatu le tanto wa ko internet na tua a mese e no i tua e le nga fiele sa tala no fo i ma nisio tanto lo fato ia la tu fato malo mana i tu ia e na sa mo ma wa inga no ta wale na wa o ye ni tato au nanga e lava nei vai ngole tong fai fa mai ale le ia o fai asi sa o li tani le o ye nei ia mo tato i se foi ale malanga mai nei ia mau pel to vai o le ala tong fai a tato company nei fa le anti ia te me tau no mai pela na e tu le sa no e fa la lave tu le mai e po fa la lave le mata o tu ni si sa mata tele no nei e le mala ia na tu le mai sa to e si fonga fa lua le na tu le mai tua e na tu ele af e el te milo tu to tasia a pia o lungo lo pena tu fai lagu le pe ale le el tato internet ia o ta ua le o ta faso e ba bena mawatala ia ele yo tu tala vo ye masai na ma tu tato ofisi fasa lau ma nga fa lo to le forma no na le mele o mantuni e se tato me fina le wireless e fai na aluai fa aluai lo internet mutalo wa le wa tato le faro nongo atu pena fitalai wa il tato 4G 4 amato nei lo 4G plus X plus ia te lo mena lo i tato Faftai o bai mantu foi e pule lava ia i lau fa ngai wa ele to inga vanga foi le fai fa ngale telefon fa ngale telefon le fa le internet e foi le te le fa hotspot le telefon fa ngale le fa so ta e lau machine po le computer po laptop po tablet po fia lava e foi mato tonko foi e po va foi masani ai po le mai fai la na te sao le po te mil nei ia e la loi fa le so la no iva le te mil nei ia e fai ona po ma wa fu atu ai le luas furu ki kapai mo ta ia la te le ale fa ma venga ai pe o le fautuanga pa io su ta tu tulu e te tau no loi fa le olo a tau no loi fa le olo le tu tau matau ai le official titi sao e te anga i lo ia e ini pesili ma tau ma fai ho ile e fai esa sim card ia mo fa ngai nei tono le ATUNU'U pe o le tau ale o le tanto POLOKALAME tau fai long puia li le mamalo le tanto ATUNU'U e na ia tau no mai e ma ia la usilfia ia fai fa lan fa sino to le tama po te nei o le tangata o ofisa ia nisi fa la ulo ma fautu atu po le ase plan le mo tato o le me ia lava le credit le tonu an fia mo le credit le tonu wale topa mai Australia ia tu ulo ia ma le plana o mil fa tu tasilo tonu fa ia na fa ngalo le ala mo le maninonga pe ata no mai Samoa nga fa lo ia fa tai lava le sisi ofisili to tu le mo le me tonu no le te mana o le te malanga te mana o sa me fa pena le te fiwe fa nga mata lo inu itua e ma lo si la tamana to sa ia ne tu la ia le nganga ile mo le nganga fia mo le nganga fa tai fia fa longo lo si fonga e me se lava ia wa masani fo le maro le ATUNU'U ia le fo ile te mo le wa averta to POLOKALAME lunga le YouTube multalo ia te talitonu ia o le fianga o le nei POLOKALAME o Maota VIIGA ia o lo falau tele atu lava le falau telina falau iloa fo e mamaru le ngate tonu le tatou ATUNU'U
e mese foi ia tunu I fafo atu Australia la tau te manino e foi ia e mo fitness sina lus futala e pa u e mo le lima se lau tala pe a malo tato se ia nei tu la ia tu neva noa e te fato fama e foi pa anga masani ia mese lava ia wo mai inga ia tato toi fula I foi la so sa a sau pe a pula lofa le tua e tato wo te ia nganga fifia mal faftai tele le anga le titi sau ia fato poina o mo nei fa mo e pe on tato mata mai nei tu lai lungo le YouTube mal fa lava mutalo Faftai to le foa ia tonu foi o tonu si o ia tato POLOKALAME le nei va yaso ale ha fifia me nga me fa yelo le fa msu o tato pulenga me tato compagnia titi sau I titi le nga fa tele level pa ia si o tato tunu me si la lang su pe ia le tato compagnie il tato top up il tato promotion o pa nga solo te nei mo for your family al nei TAIMI ia mo le to mato wolo fa ia e la ufionga il tapa fasina to la po ia le la le fui o sine Australia le no ia mo il to fa ma le uta a me se tau to ina si o tato tunu ia lo tau tua vai no long kuia le il tato tunu tele o nisi va manu ai e foi nei TAIMI ma tu te mo le to ia lo fa ia e fato ia uma I tono I sini Australia ia o ini sil pe ia lo foi ngā luenga ia tupu matama ia o le ngā fifi mele ngā whaaftai ia o le fo ie si le fia lo mo lunga ia lofo mele ngā le leo le tua lilo vai o sina ia mo pea le soifua ia nei tua le kampania e mātu te lango sua tau tuai a wale manuia si o tātou no tala to mele ngā whaaloalo o telefo Ani tele faiva matute o le nei va yaso mananga falo. Ia fa taila va le nganga la na tasi le to falo ina pe no fitalai mutalo ia la fa pena ia tu do mole tu mole va yaso ia lo fangia pe le tua e le ola mo soifu le ngata le tato atunu ia me se foi la fa no long netula ia bate fa to fa soifu at mo le fionga linga noa e mal toto POLOKALAME mo lo fitalai netula soifu ia mutalo soifu Malo le mafuta mai Samoa ina watu e wha minute o na tale o le itu lai fitu i nā tau whaafonga mai foi I le tato company malo si le digital I wālawa le whatu pe ina fo o tato POLOKALAME pe o na masani ai a we te vai e top up lau telefoni malo foi whaaftai I sia foi tamā le wo man malo mai e tato pito nuu I nei sini ia wai la ngona la fa no no pe a umla ia so ai le tato I sini ia e whaaftai e tamasi sa top up le telefoni ia ua ma wai fo man malo tato I nei sini no fionga e me ke soi mai ia a ver whaafkai Ina wai ta ua le pule tama le fito le mal pese le parsa la uta le tama tata pese le mana ia se mo le toi fo ila lo faanga ma futa mai tina matua ia fa muina tavu I mulpola o liana lau pepa ia wasta lo miti le ia tamato tina lo miti le ia le la tal pese le me se la tama matua ia si toi ina ia tula epa ia pese le ma oto Wa e mana ave mato
Tasin minute ua te ai nei le tu live fitu na tau whaafonga mai musika mātangofie me se fo isi ufonga mātangofie o le au whaipesi mai katoliko i le nuu o sfarese la uta i e wharese la o lo whaafonga mai ia na tau whaafonga mai i si ufonga mātangofie na ia o tau au whaipesi ia e mana ia lava nei alalafanga ia sa a waitapa au whaasina i pu e ia la tau whaamoe la tau no. Ia lea la maua i lunga i ma rea ko lunga le YouTube pa tau pesi. Ia inga noa o a whaipese ia. Whaipese ina pu e vai taimi le lua whai ma le lima. Lewa amata mwhasa lau. Ia e isi la tau pese tu lunga. E lisi pese ma nei ala whaipese lea. Ma nei. Wal mea e whaila tala. Langa le ta mai lunga o tele o litio. Ia e te tau ana malama fwai lau whafonga. Po i tonu ala whaipese. E mo ia e usu e lea nuu le whatia letas. E te tau ana mele na whai lunga le YouTube. Te tau ana sila male nuu. Ia ma sila mai le au MAIMOA. Le au whaipese sao la usu al pese. E le tau lia po ai ona al pese. Po le kakorika po lama sa a o le pese. Po ai le whaipese le alatu pese le. An whawhea na e o le nuu o whasela. Awa whasela, mau kua whasela. Mangala o ele nganga pa ia. Ma loa nga lue la wa fionga. Mele le ina tele o credit. O le tele o nga lue ngai whai. O ele ngata e na poi pese. Ie whai o recording. E ke ka pese fo e ke whai pese. Ke le anga lue ngai vi ia ile tua. Le pese lea. E anga ka umalava e le taika le pese lea. Ia le lawa e ta watu langa le a ulatu le nuu e fale tonu le lato piano e lai le ta piano ai le piano ai le piano wa piano ka mai Samoa ina noa e ke kango e kauka e pa mai kai ngi foku lo wa me papa e venga me uri pa mai va nga lo ka ko po kong tini me na nan tupu ia ulatu loa ia fa tu lo le tamala le fa el pese la sisi le fa au nei o ipaia no ia taltonu sulu ape Raven taltonu o ia na batua o le nu le mele fa la tala o fa mata piangori ia ka ngale le ke mi nga ke fa ia e ku mal pianga pa o ma o so o ki me ka ko o le bang ia o le o fa pese ia na fa ia vai mai lo taltonu nga tia o mai o ngoka le wari o eu le sau de Australia no le Australia i New Zealand o le mai Samoa New Zealand o sa fa ile con le stilo le SPA tan por le sai ya yo kan ro pam ya o te le mai Australia ai fo ile le master wa out leaping no ele la fa longai le no la tu lo ave ese lo piano pa umai ya kai fo ko do fa piano fo el piano ngi sila mosca fa fo mai ma lo lava
Valu minute ua te ai nei tu lai fitu o lo to whaafonga mai pea I si ufofonga matango fie o le au fai pese katoliko mai falise la tai, falise la uta. Ia I fo in falise la o lo mafunta mai. Ia nao to whaafonga mai mana ia. Si ufofonga si o to e kalesia. Lau fionga tapa o whasi. I mataulia mai whanongo na le pese. Ngai pese. Na whanongo na leo sol piango le karesia. Oi sol, mai makua mea tutu o al piango le kalesia. Se le menga ka Samoa. Se le kamare pa u mai wafka ingi fo, se le mele. Se le mele, o le mela lea, koe poe ko nguka ingi fo. Nā rau lakuloa mau e o marikemi ngai, ua si itia la le uso le tale tonu, suru ape. Na halu lo lea su I le karesia moa moa, le kakoriko. Faife au e lola I lea. Vai e se le, sau va ai e sau e alu e mai sau ngiu me o mai e sa fere kamkiki le le wale ko ka o se kamkiki e o ka o sunga nga walo le le no le o lokunga ia o la ve ka fai mai nga winga finga le me asangi e sa we ka kua a winga le au fa ku le ai o lo ka vai singi o le wa ma wadunga o le wa sunga fa fe nga ia le nga me se lo FIAFIA ai me alofa le tu ia vai ka kam kiki o ko se manga ia o laku o ku e langa piango ngai li tingal me ai pamu e lo le me langa fa peka nga ia o me alofa nga le tu ngano le langa fa la o nga le o le fa le yo vi ngole tu le si ta pese le la tau le pese le ta fusi mana ia pese le ta fusi e ka le se ta fusi e o mai Mamo Australia. E pese mai Samoa, e feo e mamo Australia. Afela mena o farse la ia e batula to sound in New Zealand. Na walu ta New Zealand tu ia o le nu le o tafusi. Po le ka le sila ka koliko tafusi. Ia o Mamo Australia le performa ia. Malo. Malo ma futa mai Samoa ina ua to sfunu minute te ai le tu la fitu uma tap musika le ole asau. So lo le mal tato motu nga afa fa le nganga saunia ma fonga ina fo I tato leona fa tua e po le ana tu fia ya fa muina man mi Samuelu ya e mafuta mai pe musika fa le nganga fa fo I tele I lotu na le la ya nga ya musika e te lotu mai fo I mai fa fonga mai Ia on toi mo is aidan mea. Toi mo is foi. Ia ai on sai mai pea kiki a sek ia le tato engineer. Ia on sai tato ia ele ia se nga male fai au eliana. La unga pa ula lola na la unga. Ia wato ia apatu ne la fai au piki mai. Wan firma na ola fai au e mele pepa se so la unga fa me kala fai au. Toi titi anto le toi va ai mai le ia tea puno lo ila lo ia le fai au piki ai lo le pepa ma ia le fo wa toi va ai mai ia tea ia ai fa fonga mai ia le musika mai tau fusi ese tam skale o mon mo le sa do ta personal le ta mamo ia mana ia
ma 5 minute ua te ai nei tu live fitu. Taduai i o leo wa iei tam leona o whatuatua i lungo leina. Whatalo whatua i le nganga whaaloalo i le ana tupfia. Whaumuina. Manuia Samuelu, Pastor Manuia Samuelu. Mahalo lava le soifua manuia li nei tu lao le afiafi. Ia, o te whatawhat foi lau whiunga i nganoa i nei vai ngole FIAFI. Ia, il swafa mahawalunga Yesu Keriso lo tātou ori whaoa. Pape foi ona, pape o iatu lau whiunga ta pau whasena lau whiunga tole poa. No malo sai a. Ia, pape foi le mamalo lau tau pulenga. Talofa i whioi o le tala lei, sunga i au auna le atua. So se whantau langa lo ngā lunue ai tono Australia. Ia, ai mai se foi o le pa ia i tupu matamali i o lo tātou ATUNU'U. Ia, ma so se tangata lama po so stasi o lomwhai o na whapongponga i le tātou POLOKALAME i luma o penga te whailangi i o lo maua mai le tātou POLOKALAME le nei a fiafia le aso sapati a loro soifua ta lofa lava. Ia maro fol soifua ma langi manuia i lau sunga whawhengainga ia po lau fionga fo le ana tupia whamuina manuia Samuel leo wha so taia tfoi pe wha ta lofa tfoi le fionga tau sana nei TAIMI ia le nganga maulunga ma le nganga whaaftai lava ia o le ola ma le malosi o lo whapena on tātou whaaftai e PELE Atua i tele o TAIMI a nei tu la ia le nganga maulunga e la abatwene a tafsili se TAIMI muli a lewa umana e whaatalofa ma le ATUNU'U i la le ese maatala ma lingnoa tu mwhento e whaia a la abatunei tu la se whai lava e lau sunga whawhengainga Plase meo ia i tātou, wan mana i tātou sisi ngā fua, mo foi se whatatanuanga foi ma titi sao, ia o te loa na ia i whamei le whale nana mū se meo ali pata ia. E ni update mai o tātou sisi ngā fua, ai tātou li o tam tā upu whalanganga i lau sunga whawhengainga. Ia, malo whawhai, o te manatu o le tātou POLOKALAME le aso ia sforile ia na mawai atu nei sa sisi na eire fu o tanga vai o le tuto tasi o le tātou ATUNU'U ia ma aia foi ma le mātango fi o tāpenanga o le pole aso TOFI sa whai ele sauni ngā lotu i le malumalu katoliko i Muriwai o le sauni ngā lotu lea sa taita ina ele ekalesia so whaatasi o le sunga ia motu ma aunga ia o ia leo le whailau tusi o le so whaatasi sa taita ia le nei sauninga ia ma sauninga foi sa whaatumulia le tātou malo le lotu lea e talo si ai le tātou POLOKALAME o le asfraile. O le taeola le asfraile na sisi na eile fua, e le eise sauni ngā lotu, sa to e whaia na o le talo lava a mata, ia na whaia sunga i le whailau tusi. Ia ona wha ngā solo leo POLOKALAME, pe ia lao na sila fia foi, ia e tā le fitu le taeao. Ia ai a mataina lo POLOKALAME uma, o tau no mai lea o le malo, ia le fionga, ia tui ma le li whano, va le toa so ala vire lua, ia malana masiofo, ia ona whapele ona sisi ina le fu o le tanga vai o le tātou ATUNU'U. O le fionga i le whono suitofia, le fionga ia le mamero pati, ia o ia lea na ia sisi ina e le fu o le tanga vai o le saolo tonga o le tātou malo. E tolu na ia tātou malo mai fafo, sa awai le tātou sisi ngā fua, ia o le perestene a le malo fiti, o le peristene ale malo na ulu ia whapea fo'i ma le kovana o Amerika Samoa ia pena le tolu na ia ATUNU'U na mwhaio na mawaina i malo whalo alongia o le tātou POLOKALAME ia na manuia le taihau ta ane le iwa ia ua maea sa vali tūlai whalo alo a onga o matanga ruenga o afioanga o komiti tū mama ia ma le loa loa le ATUNU'U na lātou sa vali whalo alo i le nata e ao ona sole mfafiafianga sa faifafiafianga e nisi o afioanga pe o le afioanga sa pali i salafai sa faila lātou pese ia o le afioanga o fale lātai sa fafiafia ia o le afioanga ia mai i patamea ia whapea foi ma le afioanga mai fale alili sa talo ia o i lātou ia na whatinoa fia o le tātou sisingafua na mai tawina le mātango fie ma le solonga le leo mea uma se i o i le afiafi na te tuina e lalo ia le tanga vai o le ATUNU'U i le POLOKALAME a leo ia sa whapeana manuia mea o mailanga le leo le atua ma naia le tau sa iai ia ma la fionga le Minister of Sota Inga ma kamatalanga whatekonolos la fionga ia afa masanga le puia ai reko tupai e o ia le na whai ma fofonga o le malo e fofonga ina ia se upu o le tātou malo e whaftaia le ATUNU'U ia e whai masui o le palemia ma le tai fono o le tapenanga o le tātou malo tuto. Tas ia, o POLOKALAME uma
ia manuia masolonga lelei ia le la o ye foi sia so malo e tasi le aso tae ia e fa manuina ia ma fa ilonga ina ipea ia le dimas formule ono tau sanga o le tuto tasi o le tato malo ia o se ripoti atu lela e se tulaga na ia il fa mo le aso na nafi manuia ia me uma ile fa maru mai o a lo for tato o pa le langi ia na mafai ai on sao mauli le fa mo o le tato o tunu fa tailava mo le ripoti matangofia fo il faro no atu I mea lo tupu mai I tato atunu e ala tato sisi ngā fua wal po nei lo fai ai le loto mato nei e sisi e fo le mato fua nei ia e leo te sisi al mato fua e tu ununga le fua ia ana le uso le vi le fua al pesili la I la usunga le fai nganga tu langa le tate le ato le tamata upu wa lewa le ai fo ini mea fina le tu ngā waa ia leo te ma fa fina le pesili la na tu mai foi le sui tua ma tu fa pe le lopo le po le mea ia le aso la fa ma malu ai o le inta tu nga va ma tu nga fa pe na o te lo li ma vai vai malo o le tu nga ta tu nga va sa ele tu nga va tono por kalame pe ta yane na faile fono le committee ma aver fa sal lunga I kapiteni o sa e fio le tu nga va e na le tolu I la to na fa na reporti o lo no winga ele ma faina fa stato tunga va ele na le tolu va ya o le simea e pe e folinga ua amato na aunga tatale tato watu nu e faiola to sa ona e fa mai se fa se la to moni mau e la iti tu pe maua akili pe na se lua se furu afe ya fa solo mai se furu afe ya o la to fa matalanga e te le tapenanga le afio anga mo la to sa e tele le tapenanga tele tu pe haluai ya e la iti le tu pe mau le manu malo ai te le tu pe halu tapenanga le la o ye no le fofuanga le malo o le afata unu wina tatou tunga va ia se te mai le te wila ai le ala le na le mfai ona fata unu wina tunga va na le tolu sa na mfai ona ia ia ma wa tala no foi committee ia pe le matango fie pe afa pe na le tolu sa ia fa tino ile tatou tunga ia pe o stulanga le na le mfai ona fata unu wina ia tunga fautasi ia le pe o sila fia na tunu o le ta alonga le pe to silina ta ua I tausanga uma pe ma mai ai ia tatou tuto tas ya ole mfai ona fa tonu ina ya pe folinga o taule ai ni afio anga fia talonga e te le ta penanga ala kitil tupe mo pe a mo le manu malo ya le ngata le te le tapenanga ya la ta te mafau fa pe e le mafai ana tarusanga le malo I sainga ma ya pangi sponsor mai ya nai fautasi pe a fuafua nei ata mai lua se fulua fe lai titi ia ma le faitau milionga ma ta I lima se lau afe ia mai mea alofa e le mai a se mea alofa pitoa ia wa watu se lau afe le tau varto toru rea ia so Silvia voi a pania ma saina e ei foi fa vai la to grant ia le ala ile so na luni la to tupe ni tu nga faltas ia la to wa tupe fa alu I me o ati nai e fia tele la vaenga na mai tupe faunga mo fale faunga awala faunga fale a onga ia mai sia tina ia auto noe ke ei seisia anga ia tu lumana so ole ase tu lang ole ai pe o tasina tu lang ia pe o tupe ale malo ia ona vaenga na tupe fa anga ia mo ta penanga o singa fua ia ona mo waina I tongio nai afio anga ia wa le na utou aunga tata ia tatu au va lai titir se leni e maua ai te le tapenanga wa e fai atu le whamatalanga le mato te loa lava I nei o le tatou malo fo e poto te le fai mo me mo mai se leni ia e le leila I mea la popoa e o lo nei mea la iti ia atonu e o le te wila ia wata tauna se lau tau ana o lunga se mea o le lata se lau afe ia tupe ia o te loa e longa to e mawhaina to e fia le tupulanga e whai pea whapea o tupulanga na ia o nora ta mawhau fuina le ia voi ona to e whai le se lau ta la se lau ole tutongi o fautasi o le au o fitus furta la alta o el pusamoa ia mai a le toris fulu fas fulu le sa ia ia ua taunga ta ia ole mea lalna ia e longa e mawhai al tatou malon to e whai longa titele whapena I nei taimi wa iai ia au le mawhaina la to whaia ia mea te tele atu
ta I pusa moa le mawhaina la tō whaia ma lai vale le te tele, ma whale te tele, pe a fua tu iai I nai mea lai. O fuanga ia pani masina pawana mea o iela tō tupu. Ia ona vavae me lo se leni. Ia ma le tūlanga o le development o Samoa. Ia au tale ia tu le tūlanga wa e te lata tala no ai taua. Ia ai le tai ma fai ona tafal fina ngalo o saina mai Japani. Ia sei lo mangana ua tu tafal fina ngalo malo. Avane stato tupe e fanga. Ia fale le ia POLOKALAME ia mo le anga ia tu lumana. Ia tatia ia le malo au se company fo I tono le ATUNU'U. Se company fo I tono le ATUNU'U se watu sina se leni e pusa lunga ia le awa folitu pulanga ma nuu mana la fanga. Lunga nofo le ia company o tato malo. Ia le faina. A tono ma faina fai se kako company ia nga sponsor leo ku nga va. Ane tu la ia moli atuale whaafitai lau sunga whaafengainga ia mo le tala mai foi manino atili ai ia whaamna mai foi ia a mese level le whaamatuina le lima suma le ono tausanga tuto tasi o tato malo. Ia mese foi ia mātua ma aingo mawhai o na soifua ma nei temi tele na marili watu isi lea tausanga ma lea tausanga i o mane tausanga ia ta wawai atulunga le Facebook ma le YouTube esel mana nei o whawhiwhianga ne tausanga tato malo le ngang fia ma le whaafitai e mita le nganga so se Samoa fia waai atu le matango fia mai o sio lato ATUNU'U ia mese ia o tulanga fui peon tata noai ia ona manatu a fui na le whaiva vale ta tonu lava lo ieri tō whāma le whautanga i le tato malo mo le lumana ia mese le la whaatonu ina mo te wila a nei temi te loa le la tau saolo le tamtaupu whareanganga le usunga whawhengainga ia tate le yo le taupu whareanganga whaafitai atu lava i tele o tamtaupu tatanoa ai ia whapena whaasoa I fulunga I tusa I vai aso tuanai le wa tau o mai I le taupu lea o manatu mo meo le whaamalolonga ile mea lea tau le whaamalolonga le nganga lao le o whitwhilia ne mta upu whaamalolua tu fo I whaafusa ia tele o mta upu te le bili atu ia ono te talitonu al whaaswhianga nganga pa ia ta ola le whaamalolonga e whaamata e fia ni whaamalolonga lau sunga whaafengainga tate amatai pe tasi al whaamalolonga bol whaamalolonga Ia, mana ia tātou no pe whamalolonga langa e whaisi lau telo le matau. Atal no al whamalolonga. Ia ele o se mea fau nei le whenga inga fau. Na tupu mai a le whenga inga tuai, o le mea lana e tāua fol tātou no e tāua al whamalolonga mo lona whaatinonga. Aia, ma le tūlanga lo iai o mai le temi nei te tonu o le tala le lei. Ia le leila, wa o le mele na tau vai tula o pesiri. Whamalolonga le tūwhalanganga. Le iai nei. Le si whaamalolonga leo te manatu au ia. Whaamalolonga vui na le wala mai awa li fo mai. Pia batu ia whaital sanga tātou tu atu le ia awa li fo mai. Ia na whapenana na whailea tonga fitinga ia mese foi tangata whaapitoa lava pio le fatu mo me whapena. Ia ma le whaamalolonga muli lea te lua. Mo mei o fina le o whaamalolonga fina le o fofa Samoa. Whaamalolonga na le tate vai atu ia avelo ia. Mata se whaamalolonga tau ngā mea lo sunga whawhengai. Haftai, tātou no le upu whaamalolonga o le whaamalolonga e whaisi ona te le malau tele. I le o ongara fionga pa ia le tua leanga e atala no i le whaamalolonga i le tala le tuspa ia. Tasi ale awala o le whaamalolonga na o Iesu Keriso. Mata mai le whainga inga tuai, whaasolo mai le tusia e soto, ngā mai le tusia Deuteronome, whaasau ia Isaia, whaasau ia Jeremia. O nātu si umalo manino ai le upu whapea le atua. O au o le atua whaamalolo. O au o le atua whaamalolo. O mai le tusia Isaia, na etala no Isaia le 5:12. O ona whaalava foi. Ua malolo ai tātou. Atala no lai le upu whaamalolonga. Se utala no mua le tu whaaleanganga. Au te le ianga ai le tino ma mea umana. Leanga o le mea leo leanga ai ele tala le lei. E tanga ai le tuspa ia. A whai tātou te tala noi le upu whaamalolonga, e le tasi se whaamalolonga. E ele mea tau le whaamalolonga o le tino, physical healing, o le mai, wa mai le tangata e wa mai lo na tino e mana mia le whaamalolonga. O le tono le tuspa ia lo tala noi fo ele mea tau le spiritual healing. E ele mea le tau le whaamalolonga o le anganga.
o le tangata ua sala ai whamalololo na nganga. E iei fwere mea ta o le emotional healing, o le whamalolo ina o langona, ma mawhau o tangata ua mawhatia. I le amaingala e la fionga pa ia le atua o le upu whamalolonga. Ia, o se upu e ta ua tele i le vaai ma le talitonunga o le tangata kerisiano e talitonu ma whatuatua i le atua. Ona lai le tala le leia Yesu ke riso lo tātou au nai. O le upu aia wa o ina Yesu. O ia o le whamalolo. O ia lava o le whamalolo mai. E tele ngase mamai ti ngā na whamalolo Yesu ka whamatala e mātaio ma mareko maluka. Ia, ese foi ala na whamalolo. E nisi a mai na whamalolo sa o Yesu. O le tawaso na tuwatu ia na ao ma whamalolo. O le mai supa. O i lātou o e na maua i le pela. O i lātou o e na pipili. O lātou foi na maua i maiti ngā ese na whamalolo Yesu. Ai ei foi ngase. E le i o ia Yesu. E pei o le upule o le distant healing. O le distant healing. E ese le mela iei le mai. Ese le mela ia Yesu. Ai ngā komante ngā Yesu le whamalolonga. Pei foi lau le tai o le toa se lau. Na aluatu ia Yesu e fia malolola na au-auna. Ele ia i na le mai. Ai ono le whatuatua o le tai. Na mawhai eo na mamulu le whamalolonga. O le tama la whawhine kanana. Na sau ia Yesu. Le whawhine kanana o lo urutino le te moni la na tama. O lalai o le teine i titi kanana. O lea e sau le whawhine ia Yesu. O na malolo lea. O le tūlanga le whamalolonga la tau. Na tupu le taimi o Yesu Keriso. E o mai le so, o le ae tupu. So the healing is still activated. E o le tele o tangata e whai mai o la tau manatu. Ia o le whamalolonga le menga na kupu le kaimi o Yesu. E le tu e tupu le taimi lenei. O te tautino atu, e tusama o onga le fionga pa ia le atua. Na tupu le taimi o Yesu. O lo o tupu fo i le taimi lenei. Whai mai Yesu i lona au so. O tu ina atu ia te autou le pule ma le mana. Le mera i autou atu ta alai, papatiso, whamalolo i e mamai, tu tuli te moni i lo ingoa. Ona winga, lewa mai e Yesu le whatonunga. Na umana whai e Yesu ngā luenga whamalolo, a lewa pasi mai e Yesu i lona au soo ngā luenga. O lea lai atangia mai, e lena o Yesu e mawhaina whaia ngā luenga whamalolo. I le mori maua Luka, na e whapea ai, le upo Yesu na e whamtala tusi a Luka, e whaia foi e autou o mea sili atu ia nailo au, pe ai ia te autou le whatuatua, e whamalolo e autou o e mamai. Anga mua whakau e Yesu whamalolonga. O lona winga, pe o eo se whaife au, po o eo se ao, po o eo si ti akono, po o eo si tangata lotu, po o ai lava le tu inga tangata iei oe. O le upo Yesu, a whaia ia te oe le whatuatua ma le talitonu. Ia te ia e mawhaia o na whamalolo le mai. E mawhaia o na malolo le mai i lau te talo. O na winga la. O le whamalolonga, na tupu le taimi o Yesu Keriso, e tupu fo i le taimi le nei. Na tupu fo i le taimi o le whianga inga tuai ka tātou talanoa e mai in whamalolo e le atua mai au ngā perfecta o le taimi o le whianga inga tuai. E o mai la le taimi nei. O lea lava e ngā lue le mana whamalolo Yesu Keriso. E le pēla le mea lea leo sina o talanoa mua no fia pai mua tua e le tūlanga tā ua lea. Lea ngā e o i le taimi nā fio Yesu i le langi. E whai le pōra inga Yesu i lona au so. Awa tau te tu ua Jerusalema se a fio i fo le mea na whora ina. E meno Yesu, ni o tō whātari Jerusalema. Se ia maua e o tue mana. Lea le whamatau le tusi ngā ruenga no matau pu mua wheo koe walu. Ai maua e o tō le mana pe a fio i fo le anga pa ia i lunga ia te o tō. O na whaile o tō mamori mau. O le tangala le tusi ngā ruenga le matau pu e lua. Ina ua maua e lau so e mana. O le o pe te ruma i one le maru e te talo. Ai te tau le pipiri o sa whai mai ai. O lela na malolo ina le pipiri. E leo Yesu na wha malolo ina. Ai na wha malolo i le tatalo a Peteru Maioane. Whai mai Peteru Maioane. E reisi auro, e reisi a rio o iai maua. Ai tasi le mea mate a vatu i ate o e na o le suafa o Yesu e Nazareta. Ma te whapea atu, tō rai. O le winga la tala. E le o Yesu i le tino, e le o iai. A o ailo whatinoa, Peteru Maioane. A o le nganga, le mana lea whamalolo Yesu
Keriso o le ua mafuai ona malolo le mai ia o le ta ua le na o le ta ua le na o le whamalolonga tele o mai le whamalolo e pe teu le taimi le na a sila iai e ele ta maloa le na e whamatala e le mataupu e iwa ia o le ta maloa e whai mai e paralyze se fulu walu tausanga o maua walu tausanga o maua le mole mai supa na whamalolo ina e le mana o le atua e le tatalo a pe teu o luia la lautala e mawhai ana tatalo tātou malolo mai e a whai e iai tātou le whātua tua o le whalawelawe o tātou e o le mai Iesu a peilo tātou whātua tua o le fuor sinapi e mawhai ana tātou whai atu e le maunga e aruese a le whalawelawe o le taritonunga o tātou Samoa e manao tātou le whātua tua e pei o le maunga a le mai Iesu a peilo o tō whātua tua e pei o le fuor sinapi ia e ska mai fuor sinapi ona whaila e kākoa e se maunga a pei o le mea le telo le autari o tangata lotu e manao le whātua tua ke le pei o le maunga ia e se ska mai fuor sinapi o le mea le manao mia e tātou o le taritonu ma le whātua tua ua iai tātou le mana ua umana mai e Iesu Keriso e leo tātou whea ngai tātou mai Iesu taimene nei o le anganga pa ia leo tātou mafuta ia sa uma e mawhaia e tātou na whaia o sose mea i le mana o le anganga pa ia o le mea whala lena e sau noa i e tūlanga i fō mai kai mele upo Iesu e mātai o e lea o ngā le fō mai mo e malolo a le fō mai mo e mamai o lona wingala a whai e mai le tangata ma avatu le whale mai o la foi e na whai e le atua tā leni ma mea lofa e tu wina i a awa li i mata mai tai fō mai o le poto o le tomai le wa avatu i a ilato o le lato mea lofa o le amai o le fesosoani e malolo e le tangata mai a whai la le ala lea e ui mai ai le atua whaonga le ngā luenga fō mai a i ele taimi e wheo te uma i le poto le fō mai a ngata la le poto le fō mai e le isi si fō mai tātou te o iai mana tua le tala le fafine pona toto kai mai le awa onga le afionga le tua se fulu lua tausanga o mai le fafine le pona toto a mai wa uma na mea wa halu i le fō mai ma le fō mai wa uma atua na mea e le i maua se fafo a ina ua sau o ia masulu mai a Iesu le na pa le pito ofu a Iesu fai mai Iesu wa ato le mana e ele tangata na pai mai a kia le winga lau tala e le whapea e lea o ngā luenga fō mai o fō mai o la lato matafa ioi o le fesosoani ma ave le tiute ma ave le fesosoani ma tonga fitinga mo le tangata mai a whaila e whaonga e le atua le fō mai o i ala mai e le whamalo longa mo le mai ia ia le atua o lea e whaonga e le atua ana foi au auna o lo ia ia lato ta leni ma lato mea lofa ua wha o lo ina e le atua o le ngā ruenga le o le fō mai e le se fō mai mo le tangata malolo a o le fō mai mo le tangata mai e la mai e o ngā e le fō mai la ka kaunga le fō mai e rai suka la toto ma walunga a le siakilo na toto ma fualo na suka ma vai po la le ma walunga la iai a fai mai le fō mai ia awane i to e hasumaliela ui puki awale to inu tele o me offices ma me o soda e ma wai o le mai suka ma lo lunga lo suka vai mo me ainga o e to fala i titi le cholesterol la to ai to no wala toto e alu ai lunga toto ai sa foi tangata ia e si ai me ai la fa sa mai il fo mai ia ona vele ma me mai ai ona ma lo le akalu ai le talu le usita i il fo mai na so no le talo fa ka se o ka kalo ngau ke ka o mo talo fa vale vale o lai na te iloa le mea mai e. Kai sau te talo i le bletu wae wha malolo mai a kia. Wha whewhea wha malolo e le atua. O lai ngui nguanga i e whang somali, ma ai anga i e toi FC, a lai si la fie mai suka toi toto mawalunga. O ai lai se, o le fo mai. Na lule ai a pe a le wha malolo ina i le atua. O na te ele waita i le atua. Mai ua fiu ke kakalo i le atua i le wha malo. O tātou e tua le atua le poto i o tātou mawhauwhau. A whaina whaia le atua le fō mai ma ave i le poto. E whautua ina i tātou e fō mai mea e tausi ai le tātou sui fua malolo ina. Whao ngā, o nei nā fwoi au auna. O la tātou lea mea lofa na ave i ai le atua. Ia tātou, o nango Iesu le fō mai. O Iesu le fō mai. A whaila e whaia le fō mai o le tātou tino nei. Ia o ila se si fō mai tātou te oie.
na o Yesu ke riso al formai o formai ya pela o si vaenga le leu tal no atuai a o foi al formai taula sia Samoa I. e foi na ia o nga I. taula sia Samoa lenga ese me taula sia ese me taula itu I. i manino le me na lua e ele tangata e lua tu o mai o tinga le ulu fai mele o le taula sia ia o mol me o le tinga na o le haka o mai le ngoa ia mol me o le pau ia le la ia e nga ia le lauti ia le fofola ia le lauti fofo ate atina na ua nga ia le valo o fai le fa malo longa ia ale atu ai halai a o fo yo sinata taula sia a o me yo fa taula itu e ling fo mai e ling fo mai me fa yo fa taula iku o ku lo e fai mai o le ala fa pengalo ulu elan tinga e mo e mo no saua ma lo si lo ferro po ma lo si lo capo ma lo si lo ferro po o mo ele e kala no lo fo mai a mola na ngai lo le kala mo ke mongi e kala no de mongi ia ese taula sea Samoa fo ma le mea tau o le taula sea fa taula itu e fa onga na vai fa taula itu ia mana me totia e fa tala no ai itu ia ele tali tonu la ia ele tala leil fa malolonga e fa ia le temon ai tali tonu ile mea e fa ia ile mana o le nganga pa ia o le atua ma le mea e fa ia le suafa Yesu Keristo ia pela o si tu langa na o te tau fia so sonia tu ele tato mata upu le nei AFIAFI ia o Yesu o ia o le forma i fa Yesu o to umo e tinga ina maftia o mai ia tau o au e malolo ai o to i hai anga fiksi forma i na o Yesu Keristo o tatou la ia o iloto e tali tonu ia Yesu Keristo e tau fuena tatou tali tonu wa mai ia Yesu le fa malolonga ia i tatou e tau fuena tatou tali tonu wa mai ia Yesu le pule ma le mana ia i tatou e fa malolo ai mai ai alu le tusia ia kopolo na matau po lima mai fai mai ele kala ia kopo a mai so auto ina a ami atu ia i toi ina o le lotu ina ia fae e o latu lima matatalo mo le fa malolo ina o le mai o ile fa tonu e ia kopo o toi ina alona ina so se trata o fa malolo ile no se foi se au faia ele no se foi e una via por se perfecta o le fai una faia tra toma Yesu o ina tu uma o ina te a tu le fa tutora e a teia e ma fai una faia ina tu me silia tu na ioia e a faia e il fa tuto vai dai a si si la fa tala le so le ma luelo mo ai no vale o tu me mana ai no po a no yo to le tala no ta toma e lo fa tema Yesu ai no fa se al mana ai no o le mana ai maua ti a kono le mana no la fai mai Yesu ai maua e o tou le mana o ai le o tou a tala no ala le tusi ele ngata ele no tos fulu le au so na yai ma le tos la no fulu na yai ma Maria tina o Yesu na yai ma fafine ma tamaiti e yai tangata na ilunga ina la na la to maua le mana ia peo si au tala no le tau fa matala tu ai si vaenga lea ina ia manino le lei le tatou POLOKALAME o le whaamalolonga o le ngā luenga patino Yesu Keristo ai malatou ua uma na pasi ia Yesu le mea lofa ia latou te whaonga ina ai a latou ta leni ma latou mea lofa e fe soasoani ai i so se tangata pua ngatia ma so se tangata mai mane tele lewa ta fai mai umo le tolu lea pe na tu atu ai le fesili ia le tunanga lea ia no nga lewa mala malama lele fa fungatu ona le fitena ia le vale o le tasi male lua longo winga o le fa malolonga lea fa le nganga ia mal fa malolonga lea ale ala mai ia au li fo mai pe ia la e manino lava le ese senga tau la sea male mal fa tau la itu po vai fa tau la itu a de bala lea ia tele ana fa le tonu ai e ia keisa sama tau nei ai lo sunga fa fenga inga ia ina wa vatu le mai le fo mai a fa mere fo mai ave saolo fo mai ave saolo o ile fa le mai tele ia baklaro fo mai la Haiti family doctor e mo fo mai fo mai ave saolo o what is it ki wa over le koko mawunga ia vatu lo ia o le so ai ia wa tu wa po wa fina le vos fono fo ia le nata ma ono al fatamala
Ia o mela ia le te manato iau. I tonu ale na watu le pesili. O le fete ina inga la lea, o le sefa mai ia awha ia tato vaenga losa lio, ma tato tatalo, ia mawhanga le vaisa i le tato tina, ia, e le imea sau le wha marolonga. To ina cases na o le tupu nei a matou. Ia o le mafua mai, o le wha malamlamaina le ese senga, ia o peila pe fio a te mi foi ia ma in matou ainga, so i foi ia Jenny ia, malosi mea le afina le situ ainga na mai e fai tarusanga ia wha marolo. Ia no whea tia e fai pe tarusanga le te ena tūlanga ngā e pawal mea te mana au pe inu vai na mai fo mai. O le fo mai la e ratu e wha marolonga. Ia a le aia, ia te ofo taita ia si e wha atua ina te lele wha le tonu. Ia no marosi a whina le TAOFI, lau tatonunga. Se o fo mai la wala mai e wha marolonga le atua. Tu wha atase lo ma te talo. Per tu nanga na... Whaptai le ua manino atu le vaenga lea. O te le mana o e mix up mea i e lua. O le wha marolonga ia i e sukeriso, o le mea o le direct healing a le atua. O le mea naita o le vavenga. O le miracle. E mawhai po le ale mai o le ao o le ngutu o le tunga mau. O le mai ua le aise tonga fiti e mawhai ai. E mawhai ai le mana o le tatalo ma le mana o le whatua tua ia i e sukeriso. O le ngaluenga ia fo mai. E whai pēr ngaluenga fo mai. Ai mana tua foi. E leo teimi uma e work uma ai tonga fitinga fo mai. E le teimi e ngalue le fo mai e whapea mai whaile ta o tonga le fatu. La whaile pai pāzo le mea lea. La whaile pacemaker. La whaile mea lea. Ao nā mea uma. E le teimi e uma ilo na o ngā ma uma lo na malosi. E whaonga tonga fitinga, e whaonga vaila au. A whaonga la tonga fitinga ma vaila au. E mawhai ona whaau wau. E iei tangata mamai. O leo o whioa e mafua la au i leo langa atoa. E al paula le mele wo lai. A iei la ni tangata pe e fōlinga ua hopeless lava i le tūlanga i le vainga whafua mai. Tasi ala le tali e mawhai ona tō banga iai. E mawhai ona malolo i le mana o le wha malolonga i Jesu Keriso. O te whaingatana o tautala i le tūlanga maualunga o le wha malolonga leanga ese o mau tātou tapua inga mau tātou taritonunga. E taritonu tātou le wha malolonga, e taritonu uma e ka lesia le wha malolonga. A oisi e ka lesia, e taritonu le wha malolonga. A ele taritonu o work le wha malolonga le temi nei. E isi talitonunga e whai mai. O le whamalolonga na ngata le taimi o Yesu. E reko e mwhai e sesinto e whai. O te mori mawatu e tusa ma le afionga pa ia le atua. E mawhai. O le mea ngata i le poto o le tangata. O inae a mata i le atua. O inae a mata i le atua. O le fomai o ai. O le tangata. E ngata le poto. La ua vitu an example. E la ua mai le CT scan. Asi o to lua ua maliu. O le pomai no walu iai ave iai. O le professor. Nana tilo al professor fai mailan tala ia tau. E te lelo fatuatua. O fatu lau tala, ai me wai fai mai pe te lelo fatuatua. Fai mailan tala. O le mele ua vai atu e lipoti, e le o iei lo malosi. O ia o le professor, ai na tau tala sa o al fo mai ia tau. E le o iei lo na malosi. Ua hopeless le mai, e o ai le oti. O lau tala lana fai le fo mai. Lona winga o lau saunoanga e kere mwhaina e whaia se tonga fitinga lava e to e wha i ere maile. Hai meile tala le fo mai e teo. E ke wha vale valea. O e whafonga maile wo whai atu. Wa ngata lo poto e le o i eilo malos. Na o le atua e mawhaia. E te loe sa o le tala le fo mai. 2 weeks na soai ai maliu. O le nano i loai. O le ata o tino le fo mai. E iele mea ngata ailo na malosi. E iele mea ngata ailo na poto. E iele mea ngata ailo na o awina. A le fai mela na tala, na o le atua na te mawhaia, o na toi whaola le tua inga mai whapea. O le lau te tala noa uia. Ia, e sao e le lei, ta ua fo mai, whao ngā tātou fo mai. Tātou woe wa ai fo mai, so taimi tau te mai. Ai le taimi wangata le wa ai al fo mai. Na ngai fai mela fo mai wangata. Ke iau fe me mea i kākou. Ke ia le ufa karikarioki kākou. E leo se mea mana ia tātou e avele mai tātou no fole le whalem whakarikari kai mi oki ai. Leo whai mai fo mai. Ia, o le istonga fiti pe to e lima, pe to e fiaso, ia uma le olo mai. O ina lai kalei mai lol tātou whatua tua. O ina fwai tātou te o i le atua i le tatalo ma le anapongi, ma tātou wala au i le atua i lo na mana wha malolo.
e mawhai ona tu e malolo e mai. Le la o te mana o te pui le o la upito la aule le la unga le temile nei o le whamalolonga o le mea patino a le nganga pa ia i le temile nei so se tangata lotu tali tonu whatuatua i le atua. O ai le tangata lotu pe o se whiwhi au, po se awao, po se tia akono pe yeiso na tofi pe le yeiso na tofi le lotu. A tali tonu ma whatuatua i le atua e ma whaina malolo le mai. E le tatalo ma le anapongi e whaia e le tangata whatuatua. Le ta ua la leo lau tala noa atu i siau pito la au. O le pito la au o le tala lei. Ma tu te leo discouraging nga luenga fo mai ma tau la sea. Whaia fufo, ame le fo mai. Ai a o le taimi ua ngata le malosi le ngā luenga le tangata. O whea tātou te tua iai. Tātou te tua i le atua. It's very unfair. Mo so se kerisiano e vivi matari tonu i le atua. Ai o le kaimi e mai iai. Ai ngā ke tau tinga pe ngā ke le tali tonu ina. Le wha malo longa le atua. O le paua le mea tātou te mana o mia. Na o le wha tua tua. Na o le wha tua tua. A tātou wha tua tua matari tonu. E mawhaia e le atua. A whaia ui mai le fo mai. Le wha malo longa e ala i tonga fitinga ma vai la au. Vi ia le atua. A whaia ui mai le taula sea mana lauti. Mana fo le wha malo longa le atua. Vi ia le atua. A o le mana wha malo lo ia. O le mea patino a Yesu Keriso. Peo na o ina le afionga pa ia le atua. Le ala ua fio Yesu le langi. A le taimi le nei tau te olai. Le tau te olai le taimi o le angang pa ia. O ai e whaia le ngā ruenga le taimi le nei. E whaia le angang pa ia. Ia peila o stulanga na leo te toe tau mwhai ta pui le vaenga lea. Aua lama le mix up, a le wha pēa e whete e nai, e leise whete e nai. E whaalo alo le ngā luenga le atua e le ngā luenga fwoi a le tangata o lo whai. Leango le tangata malana tā leni whafua mai malana mea lofa o lona lea vala a wina mai le atua. Ai a ngata lo le poto le tangata. O le atua la tātou te apa iai o Yesu ke risola. Paua leo le tali o mea uma. A whai o tau sa ili se fofo se ngase leo o mori ma watu a whafonga Samoa mai sila mai e lungo ne YouTube o te whape atu ia te oe o Yesu ke riso le tali o Yesu ke riso le tali e leise mea e whainga tai le atua e leise mea e le ma whaia e le atua o na ia whaia whaftai lava leo manino a toa mea ia na pawan mea ia i so sino whautuanga e lau sunga i le whawhengaina le mea leo le mea leo le o whai o tarsanga. Ia te e aisi pui a inga whai mai ave whea. Ia te e isi whai mai ave fo mai. Ia au isi a ia whai mai ave wha maro lo. Ia le mea leo a wha fonga le maru le ATUNU'U. E se ese uma mea ia a whai e ili wha tua. Ia te ola lo wha tua. Polato ngā mai. Ia te maro lo lava le miracle po le vavenga ia al far lavela Altai mantua foi le mele na otu ele oli le fakatu le mai supa e otu o matua le ise va no le na fai mai ona fete ele lunga o tala le tau lunga le fali ai tu wi foi lalo le supa fai mele upo Yesu ele ona o le supa na mafuai ona malolo ai ona o le fatua tua o e na si mai mele te sauno ai a fai e fete e nai le ainga po fea ave il mai fai mai isi ave fai mai isi fa malolo a fai e fete e nai fa pea ia o le tali o le fesili na e te fiu e te talo i le atua e le isi fa malolonga le anga e manino le upo le atua a le ai se fa tua e ala na fete e nai e leo tali tonu uma tangata e leo iai tangata uma le fa tua ai a o ina tasi lo tātou loto mo lo tātou whātua e tusa le loto le mai ma loto le ausi mai lona winga e whātua whātasi tātou o le sailia le fofo le mai e fo inisi taimi wa tali tonu le ausi mai ai le kari kongo le mai au isi fo i taimi e tali tonu le mai ai le tali tonu le ausi mai Pelo le ata fata i tai leo le upo Yesu na la e le ona o le mai na mafuailo na malolo ai ona o le fatua tua o i la tou na la tou a mai le mai o mafua anga leo le fa malolo luinga ta o fo le mele tsa no iai o fionga le fasina e ta ua le fatua tua fatasi o tangata umo le ainga fatasi mai o le mela le fapea a fete na ilo ngolo le va pe o le ol fo mai e ol fa malolong ai o kufa kalo ai oki mai wala le la woki
na te ila e o fesilingia e tangata le atua pe moni e le atua pe moni e le famalolonga e moni le famalolonga e na alana le work le famalolonga ai sea o no le faatua ma le talitonu o ila tou na vele mai ta wala le o si vaenga le ia manino ia e failenga luenga le tangata o le talitonu ma le faatua ai fai foilenga luenga le atua ia o le faamalolo mana tua le faamalolonga le o se mea tatou o le mea na o le pisinisi le atua pawa tatou pisinisi o le tatalo mo le faamalolonga a o Yesu Keriso o ia e ana le faamalolonga o le taimi la lenei e tatalo tatou ai nga ioi le anganga pa ia e faila na faamalolonga e le ese mana o stangata e faisa faamalolonga la ga ye foi tangata pe wa makanga suela ko mel ngi mel fa malolong pe ye e fa malolo ai o ma mola ntupe ia tatou tala no ile melia le ai ele se mana o tangata e fa malolo ina ise tasi a foi o te talo mo le mai e ma foi no te talo i lo fa tua o te fa tua ile tua o le tua na te fai le malolonga na te fai le mavenga e malolo ile mai ai le fa pe o o no le mana le la ko fa malolo ile mai tasila le me awone mistake ka kona fea ia e leo sa tatu nga luenga fa malolo o le tatu nga luenga o le tatalo mo le fa malolonga a o le nga luenga le nganga pa ia o le fa malolo ia leo manino tele le taupu tonu e la lava ia ofisili ai la fa longo e malo mai tau ia mal me le tonu foi au ia na sa tupu ia tele o me sa tupu foi ia malo wainga ia foi malo fa na sa tupu me fa pe o te la wata tonunga o le fa tu lava e mai le tu le mafau ia te o e te lo ai fika le me te tau na fai ia on to te lo tatou e le fa tu le a mai le tu le mafau nga le tu ia ia fai le me wa e musu melanga pa ia toi pe fu de ai ia pe la me sa tupu foi ia tau ia se wa fine ia tasa ia na warule fa mai ia si ia tasa o pepe ia me la tupu o male aso mua aso lua ele ia lo sunga foi pasta sa enga lua foi fa fo mai e o male aso mua la so lua ele mafaina moe la wa fine ele moenga e moe pepe e se donga ke kangwe fusi mai no to a moe la ia ia fa sar tu la fongo fa mai fa me langa la ovale be bella le tino mo to be bella le tino se wa fine me la tupu ia o ma fa le tua e fa nga ila ta ma fa me alo fa le tua toru lo aso o fa mai lo fo mai ia le la ave fata ele me fina le tapu e tu vai marulu no o vol velatino ia kiriki fo lo ma fa pe lo ngovinga afetau i lo le vela mal marulu ia e fa metus pa ia vela marulu lo ngovinga e mai me so ai mai mo i lo mai fina le ia o fai lo fo mai me lo to la to evelo a fina le fali ia fa me fo mai dem fai lo i fa mai o fa tu le ai e le se fe o e mena le la sengia o le pepa le a velo a finin fan ina wa saule le lo matua to e lau e mai le vai fa sa pa to e lau e fe de tolo le lau le tolo le tolo ma le tolo o le mela fe lo tala o le misela sa moita sa o le misela ia no fa ma fa o lo la alu tolu aso lo ngovinga o ma fa u no fa ma fika po le alme tau no fai u tolu aso ele ese me o vai atu o fai fo ma ia ma to nei ia le ana malo lo tonu o tanu asi donga la wa finge sa le nurse ya popo mai ya me se lo le lo fa se tama le lo fa tele oi ya la fa thank you very much for all the things you do for my daughter thank you mo la mai fa fo ke o mes kiwiti e lo ka kwa ya o sa wale o ya ta vale matolo ave o le fale le tinato e la tan le lo matua fa na mo le tolo ya mai lo le fa ino lo tasa ya ma le silo asu na so ai o sa sa mai fa fo le misela ia anga sa sau mai famela moto ia o misela sa sau tono lo afin ia na sau le fafo ia tasi ele aso no vai wa papala tu lo fa fonga le tunu le silo aso vai atu wa mataola mai ia o lo mafo faula ele se taula se avina na fa taula itu au vai vai ia fa sa mo fina ia no mafo faula o le atu na mai mafo faula tiau ave tua ilanga la wa tama fa wa silinga ia o lo tina fo staff nes o te lo mai le ta u al fal mai ai fo mai ia la va ia o ia wa sile tau ia fa pe fo voti lo afini la tonu no fai ia o ti pe ia o lima la o le ma fo fa e sa manuia la
Me la lea o te talitonu ai au. Lo fa nga se isi o no isi to tele o isi le fa tu le tua. Ia na fo le mafika me na se la ia le pe o se tala na le sunga pasta. Faftei pa wala leo le mea ia mata ala I foi tātou. I lim whai ona tātou whika mea le atua. O le atua ia malana wha malolonga o le atua mana fionga a whai au saunoa na fionga mo I tātou ia maua I tātou le whatuatua ia te ia. So se mea foi tātou whai a mana ia la foi lau saunoanga. E nisi taimi e whaongao tātou ma whau tu lo. E common sense. O le mai ai te tauna ave le fale mai. A le ai no fo fai mai se fai te talo. A le mai te tauna ave le man te tauna ave le fale mai. Ia o nai ta ua I te lelo tātou vava ai I le atua I le mea e tonu e mai le ali. O le mea e tauna fai. O ila e ta ua te le. O istemi tau te fika le atua. Le hai e le mwhaina fika e tātou le atua langa I le malama tātou I ala o le atua. Mela nai ta ua I te le. Ia lo tātou mau le whātua ma le tali tonu I le atua. O a foi au wala e whaonga mai ai le atua nei I li imata mai tai fo mai la lātou au nanga mai o lo lātou whesoa soani I le atulanga. Ia o au wala lava le atua. A o tātou e te bent ma fua mea I le ale te leo le whātua. A le ale te leo lo tali tonu le nai ai. I le atua ma lana whamalolonga. Ia me sili lewa manino e lava le TAIMI te lewa alu. A o te talitonu o lewa fia mai mei e tolu pe na mea sa unau nau I te whaaso ai. Talitonu foi le whaafonga atu foi le tātou ATUNU'U. Ua whaamaliina foi le whaamamanga I lau sunga whaafengainga. Ia e te lenga ngā salm tāupu. Ia leo mawhaina e tu ua lunga e tu una whaatasia. E mawhai ei ona maramlama lunga winga e le mena o mia se whiti ina inga, se whaatuatua a whai o le mai o le a whapeo la tātou whaatuatua e whaamarolonga ia o lava le ainga. Pe te le talitonu le tua ia e punou le e whaatuatua nā taimi. E whape nā voi pia whapeo se mai e talitonu e se anga waa le o lei ia vai la au al fo mai dokta e mwhaina whai ia no o foi le whaatuatua ia matatalo. E o e whaatatalo ia whapenano whamausalil whamarolonga e ala mai foi a aori fo mai matapo ia. E o mea umana sa o whita noai I lewa mau lava lau sa anga I le nei yaso. A netu la ilga noa. Netu la ia te talitonu ia la ta whamawai netu la I le sunga le whawhengainga. Moni atua lengang fia lengang whaftai, fia pele loto. Ma whaalongolongo pea I le siufonga le nganga le tua pe ona e launga ina pe I lea so sa motunga afa lea so sa me lea so sa tonu ia o lo whapena ona tawhatafe ifo to tonu loto manganga ala le au whalongolongo ia iai lava e au ngai ia o isi fo ia o lo mausali pe o la to whatuatua a o isi e tau le mausali ia e saunoa maimwha la I au mai lunga tato YouTube po lunga fo tato ALALEO 2PAC e whapena fo ina fia fo I la tau tonu ia a umi tamta upu ia e ngonga tato mta upu a netu la ia whaelo leo whatawa api no whai atu moli atua whamania le atua I lau sunga le whawhengainga ia polo whionga fo I leanga le tupfia whamuina ia manau masiofo atu mai ia whapea fo I no whaalo whapenan whatupla ia pe le mea lofa le atua ia te oe fuwa I le ola mal malosi ia mese le malosi whapenana e la unga iso se mea lava wa tele au tāleni o iai tele mea lofa le atua iai a le fo I to efsoswani ma tātou pokalame e whapenana efsoswani ma iai I e lo ngā lala I fia mbos efsoswani tu samanda le tu whalanganga ia tala nei temi ia mole atua I langanga fia mal whaftai ia nei tu la ia tu atu I lau sunga al whawhengainga ia moli mai eni o lo whaanga di TATOU pele I whastotai ia a pia fuinu o lo lala aise pa ia mal mamalu I whaasingmanga I lau whionga pa lo sunga al whawhengainga ia whaftai tere lau saunanga lau whionga le tapa au whaasina ia mai se foi o le tāpua inga le tātou pulenga o le tātou le tio le whionga I lenga noa ma le mamalu foi o le tātou au ngā lurua I le nei po ia ai mai se le whaafonga anga le tātou ATUNU'U na mātou mori atu vai malu I puenga I o tau whangalo ma le whaafonga anga ia I stulanga foi o iei le tāpenanga ma le tala noanga I le nei po le a foi senga ngana wa le tau tamari I lau tau whaafonga anga ia whale I le tua mea umaro tau pinangalo I le tātou mātanga a le nganga o le mata upu mo le nganga o le POLOKALAME le nei AFIAFI ia whātou mawina lo tātou talitonu pea I le tua ma lo tātou whātua tua ia te ia o ia e ana le whaamalolonga o ia e ana mea uma
o ia na te whaia se mea sili mo tātou o langa i le mea ngata i lo tātou i loa mo lo tātou malosi whale tangata na o le atua lava o ia le tali o mea uma ia nei lava e ngol tātou POLOKALAME mo ne tuelo whaanga mwhamanuianga ia mona i ainga uma ma paanga ma woma au mea mai o lo mafuta mai i lunga o le tātou le tio ia mai se foi lunga o le YouTube i LENEI AFIAFI ia anga le atu le atua whamanui atu le atua ia te utoma ia maua le whamalolonga mai le mano le nganga pa io le tua ia i le whaafonga anga mo le tapo ingo sio tātou ATUNU'U o Samoa ai nei lava taimi ia o lauta o auna nei whamuina man Samuelu mai Samoa tō whāsoi fua ma ia whaamanu ia tele le tua i LENEI AFIAFI so i fua ia ia lau sunga whaatenga e whaafonga mai pēr le Maota Viiga o le 2PACR 100.9 FM e whaafiafina lo wanganga i Viiga o le tua matantananga whalenganga mai a Pasta Manuia Samuelu ma le fionga i le loia i a leo tusutele mai Samoa ai me se le langulangu sua malosi le company telefonia le Titi Cell ma le 2PACR 100.9 FM God bless my bird Ninga noa? Le so whaafonga i le whaasoa le sunga whaafenga inga le nea sa. Mana ia tele le saunoa nga le sunga whaafenga inga i ese ngā whaamalolonga. Io e. Ma tele to e ngā whaamalolonga. Ia al mea pisinin tā ua. O oe ia. Au ngā pe lena saunoa ia pasta. A whai e whaatuatua ia le ausi i mai. Ai le whaatuatua le mai. Ia o le mea nei tūla i mai le manuia. Ai a whatua whaatasi le mai. Ma le ausi i mai. Maua le manuia mai le tūn whamalolo ina le mai. Ia, wan mela na le pena pe fina le te loha. Ele umala o fiata noa. Ona mea ia le te vai ai. Te tupo e tono a inga. Ia, te lofa ina i a inga. Ai meisea le o lo tupo le whalavlafe. Le o wa mai nei whaapea me ka woki mai a pe o finga le sela ka woki mai lo mokalaka le whakai kai le mea o ke no ka woki lo mamaro le tunu le whakai le ka wang le wane koe ale se le o le mai ia loa mai nei le whanau tu lau mai nei le alo le mai mai nei ia i whanau tene ma whanau tama ia ma whanau ia mai o ito mai o whairiwhinga unga avel to ina whale mai so i kuk fia poko ia lawa mai se o vaenga whingai ko kongo o whapukonga whingai kakalo o mafukanga kakalo mai vae lananga whapea tatama o le kuvakasi o kakoloko ia alawa alau le si ngupia mai whafumpapala o vale mai o lo ka mai pule ia ia sau leu sor ka mafa o ia wa whairiwhinga unga ale mai an whapela o au lo ke mai le ka woki mai o lo ma losi alau ko koe ke ku mai lunga kau airo ia la le ai whanga me leanga o mama kukulo o fafu wafu ilango ki whaalonga mai o au le mai ai lor ka ngaka whaakua kua le kua ngofo i ai lo ki le whakua le kua fafo man mafala mana ia ia whaamal mai pasta wa o lo wola ile se ola o ele ki whinga mai ai pe a whapenga i molok malos ia o ke leo ngai mai ia koe rua pasenge le ko koe Whaftaia ia pasta whaamal mai am tā upu lea e o ngā le o ngā o ke do foi e o ngā ia o ene ioi e o ngā uma ia tatou uma wai teimi o ke soi o le whaile tala e teimi e tau le lama il whaatua tua tangata le mai au salawalu lonki ngā inga ile ia o mawa o kawhia o ki la waka o misit whaatua tua e kong whaatua tua tu mau whaatua tua ile tua e whawhela ia le mai fuina le ua whaalongo atua la awe merunga ia instead o whaakari la au hainga mai e whaile tonu la mai ua kuasi mai runga o sor kawale Atua ia whare mai. Le kūlanga ia whai le wha mai pasta. La na mai le atua le poto long mawhau e
Ia la sanga whaakari a pewa kula o mai mealunga. Ai kaos ka pese ngā se I wha. Na kaos ka pese whinga leo o mā moengi. Ai pese mai Samoa. Kaufusi. Kaufusi li ka koriko. Malo ta pese lea so o lo mata talafau. Ia, o malo pese lea so talafau. Oiso. Ia mā moe. Kwa whaanongo riro I o ki o ka marere I o mā moe. Si ufonga matango fio le ekalesi katoliko mai taufusi ina wasfono male 3 minute ua te aine le tu la malu se lo fifie I upol pesele ele sa ile ele taulia ya Yesu le to atele ai etaulia tanga to atasi pole a pe la pe lo tau fa no longa tu upol pese sa lo fio ngale tapa fasin sala wa to o mai mamoe iva la tasi ale le sawa tu uma Yesu ai ali Yesu tasa ili mai le tasi le na ia no winga ele taulia to tele ai taulia le ele taulia le numera
Ia, ele ngata ele ngana. E mantua lau whiunga tausala. E matariol mamoe lea. E se te mina pitian mamoe lea de pa. Ia, lea na mana o a Yesu e mel mamoe. Ia, e whai mai ia lau whasaio. Po lau tusi upu. Whai mai a Yesu. Ia, o la sapati. Lea melo Yesu. Kusa alili wartala Yesu. Whape Yesu. Lea whaina. Wa war sapati. Ia, mai ia tamai mamoe. Lea la vai lai mamoe. Eio, mamoe. Al mea kongo leo mamoe auskaria e pese mai e kou. Nenga nang kau ka mamoe sabo. Fia fot pusa mamoe. Fix futala. Me ai. Pusa mamoe toru se lau ivas fulu malfata la. Ia al pusa mo u fitus futala le na sau no mai ele. Ne sunga ya montalo titisa. Ngai koru pusa mo fka mo pusa mamoe. Io, taunal pusa mamoe. Kalo fai ngai mamoe kalo sia wange i a. Kangori mai e kou fis. Lela ta news mo ya la ta news e pesa sta pesa stas ya la tu zapes ya mau mai pela on sa ina was ful ma 5 minute ua te ai nei le tu live valu ma futa mai pe vi ingo le tua fatala le ya fai fo fa intalo to ya ngala va ya musika ya fai fo e fa no nga musika le tato POLOKALAME Maota vi ingo le tua ma wai fo is fasilinga malosi ia as FIAFIA loto me se la to lo mai ma wo pe ngas tino ia na to fa fonga ia pasta tu ato lo nganga ile atua ma wo mal fa malolonga mo o pe ata tonu mal fa tutua ile atua malan fa malolonga ia me se foi tato e tauna mai fo mai pese o le ora to futaina manai Tangata ua toi whaolaina. Io, toi whawhawina. Ia, nā, me umana.
Luasun minute ua te ai nei tu lai malu ia pa fonga mai ai tatou telefon o vai fanua o sini nei. Fa malo ila fa sa unga Samoa le nei tu la o le AFIAFI. La to uma o lo MAIMOA mai tatou penga ta failangi. Ai me se o lo fa fonga mai tatou ALALEO masani le tu PACR se lau te simaleiva fa mo. Ai onisi nei o tala I meo tutupu, tau tutupu. Ina I ekalesia ma whaapotopoto ngata Samoa I sini Australia nei. O le asa le vai aso te anei le aso luas fulu malfitu o me lua fes fulu malevalu. I le itu la se fulu I le tai au. Na whaatumuli ai le Maota tapua I le whaapotopoto ngā le Atua I Warwick Farm. I le mamalu al matanga luenga le ekalesia AOG. Ono o le whauungo nai whaifi au mo le ngā luenga le Atua. O le masino aparila na tu'u ai le malo le sunga le whawhiangainga. Ia pasta matani u whiangai maleata whaumuina. O le whawhiangainga le ekalesia AOG Warwick Farm. Ai whapena fo le sunga le whawhiangainga ia pini. O le sa tausia le ngaluenga le Atua I Newcastle. I le masina lava le aitasi. O le ala watoe filifili ai le ekalesia Warwick Farm. Ma le ekalesia AOG Newcastle. Ni ala tau whawhiangainga mo le ngaluenga le Atua. O le sunga la ia Malaysia a mosa whaumuina, ma le whalitua ia Erika. O le alo whaasino ia pasta mataniu, o ia lea watusi lima ia ile ekalesia Warwick Farm, e whai maulatou whawhiangainga. Whapena fo ile ekalesia AOG Newcastle, o latou filifilia fo ile sunga ia tole a fortune ma le whalitua, e whai maulatou whawhiangainga. O se sauninga tumutumu fo ile a sauninga, sa ia ile taita ia au le ekalesia, Senior Pastor Tai Aunga Frost ma le whaletua mai Brisbane. Sunga ia pasta tauloli ma le whaletua. O le au tusi o le ekalesia. Ai mai se sunga I whawhiangainga ma o lātou whaletua. O a inga uo mai e masani. Lātou te mori mawina le whauunga o ia whawhiangainga. Ngā lurue mo le ngalue ngā le atua. I lea fo itu o le tōvine. A o le whaiala upu whaala e au mo nai whaife au ia. Ai na wha mua lava o na taua au pine mo nai whaletua malolo man malo. Whaletua ia maua I se aso whamuina mal whaletua ia te wila pini. O e sa ngā rurue malo si le tautua ina o le atua I le taimi watua nai. O le fola ina o le upu whaau ina le atua. Na whia ngai masini a pasta Tai Aunga Frost. Na lufi ina fo ili sa kalame tol wha manatunga. A wale tau a mataina o ngā luenga whaife au. Anai whawhiangai ngai pei ona tā ua suafa. Ina ua mae a ona momori la au whongaa. Matatole ni u ili bāta pua ia ma le tapa au le langi. Ona whaase e loa lea I le hall. A wale whaamalo stino manai whaaloa longa. Na saunia inai e kālesia lua. E pei on masani ai tu aso whaapea. Ona ta apea I loa lea ma le filia lii. Ma le loto watumu I le whaftai. Whaamalo fo im whaftai le au nanga le Jennifer Foundation. Le fionga le tapa au whaasina tole a fua no malo sai a tole a fua. Ono ole pue ino le whaamoe moe. O le asto na I lua sifunu ma le ono me lua fesifunu ma le valu. Na whaataunu'u inai fo isu e ngā nea o ngā sali e kālesia me tatisi. Le whaasino tia sini nei. Moli ai fo il whaamalo I le a fionga le sea. Sunga tasimtanga luenga whalo wa mua ma le presidente o le auso ya Maria wa mua. Le fonga le fasinoti sunga tasimtanga luenga ya whangu to malatai ma le fale tua ya kasa lautele. Sunga tasimtanga luenga ma yo latou fale tua le ekalesia. Ai me se ofa ya o ngā sa uma. O e na tautinga ya o ina whanau le fionga le tua I le ngangana Samoa. Whaia lava o tau mea sili. Maota manu malo ai lava. So se isara elu moni lava. E susu elo na wha malama matilo tilo ino na nu. Wha pena la lea nganga o le asol nei. O le asal nei le itu la e whai le fiafi. Aso tolu a yuni lua fes fulu ma le valu. O lo whai ai lotu e lua. A wale wha manatu ino le fu o Samoa. Pore tu to tasi si o tatou malo o Samoa. E lua la lotu ia o lo whai ai sini Australia nei. O le lotu a mafutanga whaife au mana i o latou whaletua. A to ai manisi o le mamalu o le ATUNU'U o lo au ai. Ma le lotu o le mamalu o le ATUNU'U o lo taita i e nisi o tupu matamali o le ATUNU'U.
Atua ma le whaamanu malunga sunga I whaafia ngai ngō nisi a kālesia o lo o awai. Ia ua ese fo I whainga. Ai tali tonu o lo o tū mau pēr whaavai. Ai talo sia ia whaafafonga I ova I le taulanga wo sia nei. E le ngalo le mea lelei na whaia I le sunga I le sea I le tausanga na tea. Le sunga I le tamā mālolo man mālo ia reven sawa I loto. Na ia mawhai o na ia tu whaatasia nganga maloto le mamalo le atunu'u. Matasi ai le lotu na whaamanatuina I le fu o le tausanga ua tea. Manuia le whaamanatuina le tuto atasi o Samoa. Le mālo e whaavai le atua. Le fionga I le au mamalo le mālo manana masiofo. A fionga le palemia ma le faletua. Minister le kapeneta. Au na le atua ma le lave loa Samoa I ona tupu ma ona tamali ma Samoa uma. A fotu pulo I whaiva o tama. Ona fotu ai le o manu. E aso tasi fo I vasa. Ai fotu lupe le waa. E tutupu fo I matangi liu. Ma ua whao Sofia ai mo ngā luanga o le loto me. Ona o le tali utali atua. A o alo le mafuali I. O le mori mau fo I ale fio ngā le atua. A whai e te tutu se la mepa. A wale tu ua I lalo. A e tu I lunga lava o le tu ngā la mepa. Ma whaasusulu atua I le lalo langi uma. O la ngona whaafitai atua ma le alu I luma o le tau mawhai al pokalame. O Maota o Viiga o le atua ia sata I tasi. I le itu la e ono sa ia pā ia le iwa I le AFIAFI. Tu sa o atu I Bankstown I Sini, Australia. I le selaute si ma le iwa whamo. Po le upenga ta whailangi le tupi ICR. O lea POLOKALAME o loo whaatautai a lea fionga le tapa au whaasina I ato le afoa no numalo sa aia. Lua moa to le afoa le lua. Ma loo nei fo I tangata. Ai meise le fisosoani ma losi a le fitalainga I le whalifitu. I a lio voli tufunga ma liu ngatale tau wha le taulangi to le afoa. I le aso sa whao Februari lua fe se fulu male malu. Na saini ai lea POLOKALAME ma amata ina iloa na whaasara. Ane whaasala launga. Ma whaalau iloa ina o Viiga o le atua e ala le POLOKALAME o Maota o Viiga o le atua. Ai o le tala la le POLOKALAME o le Maota o Viiga o le atua. O le AFIAFI nei lea ua koneti sa o ai le POLOKALAME le tio. Ma le YouTube channel, le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. Ma o le afionga lava I le tapa au whaasina to le afoa no numalo sa ia. O ia o le whaululunga o le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. I le 5 tausanga watuanai. A wafo I lau MAIMOA mai lunga upenga ta whailangi. Ai mese fo I o lau whaafonga mai le TATOU ALALEO. Le se lau tesi ma le iwa whaamo. E fia whaaleo fo I se whaafitai lau afionga ta pa au whaasina. O nal whaaleo o to mai manga waa. Ai mese o lau tautu ATUNU'U I so se alalafanga. Wale ngata I Australia nei. A o Samoa fo I wo I lau o nanga. E ala le pueina o Viiga o le atua. O whaatala le lenga I lunga o televise. O te tatitonu fo I. Wa tele ina whaataunu'u ina o moe mitinga umasa e whaafale po ai. Ai ala I le whaalau tele ina o le au nanga I le atua. E ala I ona Viiga. Wale ngata le upenga ta whailangi le YouTube channel. Ai o lau au nanga fo I whaasalau lunga upenga ta whailangi. Ai mese fo I lunga o peau mangalungalo le ea. Ua le o le lea. Awalawa ne iata I mātou le ali ie. Ai ia fo I atu lo Viiga e whaavavau. Talafona I me o te tupu tau tupu I Sini Australia. Saunia matapena ina ilinga noa li itia sawa inaya. Ma le langolango malo se le Jennifer Foundations. Ma le kampania le Digicel. Love for Iwapa Ia Mala.
Toi luas fon malfitu minute ona tale o le itu laiva tale iva fa amutsia fo itato au onanga pe ona masania ia sata itasi na fa uto fa fonga mai si fofonga matango fia le ekalesia katoliko mai muli vai to ai sa fata ia fa yo yelan muli vai ia sa fata o lo fa fonga mai ni o le o mau ilunga inei ia pese o nei viviiga uma o le atua tau te fa fonga mai ai o musika lava ia po viiga sa pueina ele afionga tapa au fasina me la le ele maua o mai tato o nuu tato e kalesia ia fa ia ile yo atu tapa au fasina ilo nuu ia emisi la o ilunga le YouTube ia POLOKALAME foi ne mo to viiga o le atua fa ila fia fa fonga mai pese alo ala fanga fa so tai tapa au fasina le po e fa pito mai pese to ala fanga ia o le tato New Zealand tato lotu fa tai le lotu ne yaso io e matalia o ele lo fiona tausala tasi ale lotu tausanga io e le wa fala un longo atu le tu fatsia o au news ia po telefone for never yaso mo fa fon anga fo le mamalo le atu no o lala mai fafu io e o le wa lua lotu ia wa o ele to share the story le tala le ase me wa lua lotu ia mo le sila fia lo fion ia le lotu le mo lotu le a sunga fa fia nga mana yo la to faltua yo lo awa ia fo ila malo nisi o malo le atunu yo le ala fai il pitonu le pe uma le kalesia lotu pope ele fai ai ia malesi la lotu le fai o ia o le kale o le lotu la na o lo taita ia nisi o tamali tupuma tamali o le atunu manisi fo isunga fa fia nga o lo la to lango ina yo e o le te fifsili atu pete mana te fifsili mai fifsili mai yo le wa le wo lo ne wo lo sa o mai awa ka leanga ka lunga lenga le fe tu va le tu si la storia o lo lotu lua la lotu o lotu le fa ringa pa ia le tu ma lotu tupu mai le tunu ia mai si foi ia fa fenga o le me wo lua lotu se me wo lua te fa longo tu fa pe ia le lo tala fa pe o tau sanga le o mavai le mtati a sa fa tuina le fionga le sea ia sa vai loto na mafai to ina na tasi le loto ala mo lo loto ne tau sanga it's la fia fo ilo fionga tapa fascina wa tupu fo ia fa la potonga la to ia wai mana ia fo ia mai fo ia wa faisi to tele ia fai ale lotu o lapitonu fai le lope o tau sanga le pe fani lotu tau sanga fo o la e fa ilo ai le anga le yo le atua I maftanga I sini nei Australia ai deve ser matati ali fa tu e mana ia matati ana pe ona tau maua mai tato talfo ia ai e fa moe wai o lesi e le tele na upu pe la to ina le o svai loto le tele upu to ina le fa ina tasi tato lotu to sanga ni tene ia le lo foi po over foi mal fa long kakai sungai o le mamalo le ku sungai fa fia ngai te leo upu to ina le o le fa tua wa foi po le ala vole me fingata o le fa tua to ina le sunga le afionga le sea marolo man malo le fai ina non tu fatasi le lua o tasfitu le fesili langa te le lo po la me pe te saulo tali ele lo mafo fau ye la ta tu lo lo ye la ta tu lo lo ye lo ye wo lo lotu matalia oi o le viiga o le atua amen po le alava o le viiga o le atua a fai mo se viiga o le atua I le mea lo lotu ai le lai tu o Campo Town ma la ia tupu tamali ia ma ia le fono lo ai le tulanga ia bi ia le ri a vai mo se vi inga I le lotu le fai I Penania ia le tai e sunga to ina ia ma le mo society o fai fiau ia bi ia le ri le ai asia nga o nei mea lotu tasi pe lua pe tolu pe fa ai le o ia se vi inga le tu si le fi mane ia sa no nga la sunga la wa fionga te pa fasin ai
o mga kuanga ia kala kamaiki kusala o le mangu foi le senga mo o kikirok ngila le senga mo o manga ia le sumu o senga mo alu le tu ale kua fialu foi la male sumu ia mala ulo le sumu ia senga mo o mai se vakuia fai lo le kia ale sumu e kofu ia senga mo e lua mai tu la ai upe ia lo ngatonu ia ai me la watu o halu fia le sumu halu fia le sumu la wa mafaina ia matitilo o ngal paka titilo tomati oka kamaki awola po ia ngale ai kia nga o vala fia tanga tole sumu mo ka fa ilo mai kamaki wa kalo sia la ai lo se a nga le walu ai lo e ke kusi melo au ya ya manga ya lo tala sa fa ya tu ale wa tu si melo au le fa ta wa lo nei e lua isum ba yo nga si e fo di male fo si e di male fa ka ngol ya no ngala wa lua se singa mo lua se singa mo lo ngala wa tu si melo au di sum ale me ala na tu pule a wale sumu ya nga mamulu a ngukula o ka mai o ia ngal ai kia la ia ko u kula ia wo aso ni singa mo ma vela ia pa u la lo pisi so sia kalo sia ai lo sia u nga le o ma fu ai nga lu nge lo kwa mo kwa vi ele fia o lo ingo pa u ku ni la te lo sa u le lo ia stapes mo le toi fo ia lo fa anga ile pesel tina matua ya pu nafsu ya ai mesel mafuta ma mai le TOFI ya ti o tala semi mal tausi ya tia ya me se foi la lotu ya lua ya taun ave wa lawa mo ne wa lua ya lotu ya lawa ni lotu lua ade su po fere sum Tois fulu male vanu minute o Natalia o le tu live na to fa fonga mai I si fonga mata ngofie le kalesia katoliko I vaiusu yo mana ia upol pese tato fia falo le lia no fonga tapa fasi o au fia no fa mai tato te o fa le li mana ia per pese de per te milete alo e tali le tino pa ia Yesu male le o fia la ngal pese al mele fetula tala sifa umala tala le tati ia la ia tasi sinamo taola na ngangal na ngoa ile se meo te fia ai talo si tau sanga le mo fa lotu io pe lima ia pe tofu lava le kalisia mo lotu mataulia la
e le whetau wai le tolu tas pa ia. Ioi. E tasi lava le atua. Tolu persona ta mā le alom le nganga pa ia. Ioi. Lana te manatu. Ua fia wa lua lotu. O lau tatalo. I tausanga lea. Tolu pe wha. Pe sile tu foi. Aia se fia le atua sila mai lalo. E tau whai atu. Mawhata whai tau langa po pusa atu. Aisa. O le almea ngai po pusa. Yo la sisi me pusa ke minga lo avele le mangwe o si tau langa ile. Ko le ala ko inga pusa le. Ia matolial pusa le ia so sa ti mo ia so sa fai tatu me Samoa. Fai fa pusa pusa na ia la ua ta talo fai fia uma fa manuia ia Samoa ia pusa i for me dunga pusa la lan pai pai. E me te sole ai. Ia na ratu le lunga. O launa te tonunga, launa fifianga, talo sia, wale, wa umar te misa tasi ai, mai vai o ele fi nau o tangata Samoa, fi nau ia tātou, ia, o lea la, wa whaile loto a whaifi au, ia ai liu pia liu, o whaifi au, o la toana e whaile loto o le mamalu o le atunu, o la tau ia whaile loto o le mamalu o le atunu, wa o le atunu, e tu le lotu i le atunu i nunga o pulenga matai le lau te manatu i au ia talosia tausanga lea whani loto whaife au torun loto a le mamanu le atunu maua leo le fitu lotu maua leo le lotu fitu aso mana ia na ia lono winga na e langa ia il whamesinonga lotu e fol kamalu e whamesingonga loku po fere loku ele lei longa whainga ia wa ia o isira e o le loku ele o whamau i loku lai o whakarikari ke mi ai atang wisi o sori e maua fwoi mbenga ia na ai longa wa tados ai longa sau gisi me mamafa ia kere ka kongo la ukara dia me mamafa pesa wisi ia ma wasi vi ingo le atua so se mea tap te whai ia vi e foi le atua whaptai foi ia te la tau sa mafuta atu i lotu o ne iaso whamana tuina foi wa tātou le o lotu o na tātou pokalame ia whaptai ia te la tau whamau popo sungai whawhianga inga mnai whale tua ia e me se foi le mamalu o Samoa le lave loa Samoa ia o lo mawhai o na awa ia tu i tātou whainga lotu ia me se mātou grupu le SSA se wangaro i ke o ringol makuru puson. SSIG, taltonu la sa fai malanga atu ni si sui. Ia sa fio umal makuru pu ia fale vela langa wa fa se ia. Ia le lopo le atau sanga ia ole ma wale se ava no al makuru pu e. Ale ala wa ma wale ma no sa vali al makuru pu. Sa vali. Sa vali kakin palau pe. Ia kaking palau kasi si runga fua mea uma whapenga. Ia a whaila oe ke fia lango i whangua Samoa. Ma waroa wanoe te so taima ia isi a mato SSIG. Ia pe a whai te fia sosoani tatou. Kauka le penga al wawai. Le aile iei, le whai pese laso, le whai pese maitanga. Ojo. Ia, le whai pese larea. Wa mamao mea na asawon ngā pese. Oi, awar kaki ir mamao a se i whaumale. Le pese larea. E to tele ka ngaka finga le SSIG ia langa le mamao le makongu kanga la le mfing sa vali sa vali sa mo ia ale saula la pese mo le toila o lo faanga se fa na lo mafuta mai i New Plymouth ia soifua ia fa pe foi fe ngai ma Raymond o Penesa ma Willy ma le no foalo o Tito ma Santana o Tito ma Aso o Santana foi ma JA la to o se fanga le mai kanga le lao le au mo ia ma le SSIG mo ko leo o le sui kai fong ia se sawia Atua.
whawhawhonga mai pēr le Maota o Viiga o le 2PACR 100.9 FM. E whawhiawhina lo wanganga I Viiga o le Atua matantananga whalenganga mai a Pasta Manuia Samuelu ma le fionga le loia ia leo te sutele mai Samoa. Ai me se le langolango sua malosi le company telefonia le Titi Cell ma le 2PACR 100.9 FM. God bless my bird. Toi fitu minute ona tale o le itu laiva ia Samoa lo ATUNU'U PELE ia nato whaafonga mai ia mai se fo i o lau MAIMOA mai lungo le YouTube channel le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs ta tonu whapena fo i whainga le tato POLOKALAME mo lea fo I vai aso ne ngata I le whaafonga mai lungo o le tato leitio le tato se lau tesi ma le iwa whaamo po le 2PACR ia e mwhai fo I ona e MAIMOA mai lungo le YouTube le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs ia so aso sa uma ia ole batu lal tato pese muli le mo le to yelo faanga mo ilato uma lava lo fia ngai pia mangasi ngasi o tino ia ai awane ngalo na tima ila le tio le aso atayao se lau tasi ma le iwa faamo 2PACR le tu la tasi se ia pa ia le tu la lima ile POLOKALAME ale la Samoa Radio ile aso atayao ia ai o le tato POLOKALAME na mo nei aso lau fionga tapa fa sina pet fia sau no e fa uma tapo POLOKALAME nei aso nei le nganga maulunga ama le nga whaftai e lewa TATOU umarisi ua tato POLOKALAME o te tanu foi le foi vo mona e fa la lalo foi le ia ma fa penana mo le foi la ia ma lupu enga le tato ATUNU'U la fa fonga ia tonu lava ia le ato toa lava ia se o nanga ia si vana ia o tato a wai fatasi ia fa penana tato ai ia le nei manu ulu nei POLOKALAME linga noa ia o teleta TAIMI matau sanga o mafofowina ia pia ne sa no le temi te la fionga tau sala ia nei foi POLOKALAME ia o tato o mai lava nei POLOKALAME ia no o lo wanga le fo ia e le fa pe o te selu atu i le tele o lo wanga le ta tonu fo ia